to go? Yeah, good. Okay, we're live. Asiata, you're muted at the moment. We'll give it a few minutes just to get people in. See you there. Yeah. How many people? 2 people? Give it a few more time. Give it a bit of time for people to come in. Or do you want me to just start? People watching on Jail Patel. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Ase, can you hear us? Ia o te fifi whatalofa mo wholofa tu le reiva ngā le a fiafi le a soiva le nei. Po le aso ngā fo i a soiva o manti hea le masina lo tolu le rei fo i tausanga. Lua finusu mo le ono. Ia i le sāvaring fo i le amatanga fo i o le rei masina. Ia o le masina lo tolu. Ia wha malo le pale malo le ono sai malo le wha toa toa. Ia pa i o Samoa i lona lava loa. Ia pa si fo i o tuli manu e fia o le rei ke lope o e o loo maua mai i le wha. Le tautua wha a wau ma le unanga whai pea. Alo Blue Way TV e besi fo i o le proclub o le tautia iae. Wha ta lofa ma wha whailoa i o folo whantu le tau au na asiata. E ui o loo whai proclame ma so ta ia tu i lau whanua o Amerika. E California. Ia o le aso sale nei a mandou ia ai o le tau te alu ai whai proclame i aso whai tau waso o tātou New Zealand. Ia o le aso go fua la nei. E na ua se fulu ma le tolu minuti o te nei tu lai wha. E le rivanga o le fiafi wha malo atu le pale o te lo fo i le nei taimi. Ia to telefo i la tau o lo o alo i tapu inga o le wha moe o le alo le tātou o te roo. Ia le uso ia po le toa ia jai o peteia. E le mau ko mai ngale lua i tu la mai le no fuanga o lo o whaia tu le proklami. Ia i le mau ma Las Vegas i le no fuanga po o le ai nei a Amerika. Le e wha tau nui nai le ta alonga ma le wha moe le teimi le nei la ua live. Ia le wha moe. Ia tātou tapu ia foi misi tia le alo le atinu e le whai ngofie. La na fusuanga o lo wha ngā solo le teimi le nei. Ia ai ale e isau o e Skype o se altu la governor pay-per-view la e te matamatai. Ia o te popoli. E vai la screen le tu mai o da fa ya mo tango update tu oi. Ia i le tu langa o le tau mawhainga a le alo la wino a le aturu. Le fusu anga i le whaingo fi. Main event. Ia all the way from Las Vegas. Ia o le City of Entertainment i te tonu Amerika. Ia o loo sa ili malo i le atua fo i o le atunu. Ae whaatalo fatu. I le reivanga o le fiafi malo le pale. Malo le whaatoto malo le otusai. Ia me se foi. Ia o fia ngai ei foi li toi amata o ngā ruenga mai ana le la. Ia o nisi mo whaasifo le fiafi le nei mo sauni toi foi a inga. O toi foi mo te malawa. O nisi foi Samoa o da pena. Ia sauni ngā lutu o le fiafi. Ia po le alama le vaenga o iai. Fufuanga lo ainga talo fatu fa filo ia tu asiata malo le pale malo le soifo maua male langi e mama o le vinga le fa titia tatu tau fai bomori le pala pa malo ba bomori la au fonga ai fa fitai le lo fo le tua manuia be uma sio mato foi pitoru ia a fa talo fale na fio yo ritala le lei male tau fatu ai ga tausi talo fai ele fai ngofie le tuli vai le tua ina ia ifo mai manu o le langi a wā whata maswali i ngā le aturu. A wā whaila o le mafua anga o te whai atua i le whai ngofie whaiva ia o sa le vi. A wā a le lei e kele a inga kau le a whea e nisi ma whawheteia nei whai whea au manai au nā le tua. Ai a kele lor whale kong. E kele lor whale kong ma kele maseinga. Ia o na tātou fesili lo le pe tau le pua malafo ia o na le tua ia o ngi foi fe au por me o kakalo mo ka ko va ai a tele manuia mana toi lo to tasi sa no nga tasi ta o wo fo ia te o fata ma ia o le tama malo lo man malo ma me tenir ma ia sa o ile kala fe me o ko fa go me ai ka le sia io ia avatua foi lele o mea lele ke le ai ga o ko fe au o mo manga isi ka le si walu mo ke le nga ufa o mai ka le si ai a ono ina ia ma senga ma me wale lele ma fale tonu te ale wa ela u ma ku wa foi fe ia ai ele foi si e tele na ma to wa surufanga ia i taimi pe a salui mai ma falute mai le tele o mea e fa pole ai le loto
e pe e pau nei o tangata tulo au na le tu e pau na o ila to e tele na pe e su fanga iai ona vave maua le o se fa to fi mali e vave ai ona pe e to a fo ilele le loto ma au mai se fa malo si au ma au mai se tulanga le lei le la le te tai ona o la aloa ai le ia fe asa fa malo ia o na le tua so se fata fai taulanga e le fa i longa ina foi po fele e kalesia so se kalesia lava a fa fo mai fe o yo tala le lei e fa malo atu fa vita yatu fa talo fatu ia ai mese foi ia o feo ngai patele wala ngai se mo la utala yo tala le lei ia fa malo ia mese foi fa yo favor o lo manuia nei o le po na po ma de tua o le asosale nei America ke lo foi fa pena Hawaii be se fo io tutuila ma manua o le afia filana po sa fa tau lui nai fa mo na le no malanga mai ia ngata foi le ia o le uso le sunga le ni fa businessi o le Jevic take away and restaurant ia po o le master chef ia Mr. Falai ia o sila fia foi tu lo le so fa fono o le fia filana na fita le lima fa pede le a vausia ma ko wa ko fuanga mal matou por kalame ia fa tu mulia ia fa mo Victor Vio le tu lai mo Samoa ia le mafutanga fo ile e tapede na le tatu tuto tasi mo le pito no i Adelando ia po San Bernardino County ia la Victor Vio ia manisio nei pito no tuao sa fa tau no ila ma tu fa moi le po na po ia o le fa moi ma tu fa atu mulia silia lima se lau ma do ipu fo ia tau maftanga tickets sa fa tau ia ele kof no ingol tala ma le lima se lau na to fa popo ia se tai before ia le nei fia por kalame ma mai se sa unoanga fo ima se ava no sunga Mr. Falai po favor ai ole upu moni wo matua fa mai fa fo ya o ma mai faleang po wo ku wo ule lava fa tu mundial tato fa boy sai po te lo foi ia se tai mitu atu ni ni sio ata ilunga ia sila mai fo ia ile to tele ia ai o va inga na sa ia ile tatu fa moi le po na po sa fa tu mulia fo ia me se sa elenga tailea sa matou mafuta i male meia fionga le meia ia u fa mataina fo ia tu lai mo Samoa ia i nei the city of Atlanta ia alfia ma Victor Vio elenga tailea matou fa mafuta male inisio mafutanga mo moli fa malo fa ia fo ilo leo ma fonga tau boli o se matou committee le matou committee wa fa ingoina o le tulai mo Samoa le fionga le prestene lau matia manu fioiva Elisara ia me se for fritua quindi le ngata leo sui prestene ia tina o le fionga de te fono ia aloi maina Linda Wolotu ia me se foi o le sui te fono ia le sunga le kopopo o le faututanga ya soalo maunga ia nga tailea o le committee to tele le teu o loa ia o le sunga tuila pa so le failo tusi ma le to tele la vor maftanga fa afetai e tuai io ma to maftanga i fo ile taringa uta ulu to lo foi vai singano ia pa pe fo ia fa gotea mai fa lima ia sunga fo ile awao ia me so to tele la vosia ma to ia pa ia u fo manisio swafa ia mo moli e tuai fa afetai ma fa malo fa afetai tele lava mai te ele o matou loto mo moli fa malo ono ila to sa auto va ma mai maftanga le no o matai uta fa afetai tele mai te ele o matou loto ia le tatou no na bulo ulu ia o forsale ite fio ia mai se foi ia o filofi fa pe foi fionga leota ia pe foi Rita ia ngata ile fionga ngale ai to rin o to uma sa afi mai mo to ate to lua nisi fo yo to fa fine
ia ma pa ia le fainga malanga ma malu mai uta whaafitai atu ma le taele o le loto. Ia le komiti le tātou tūlai mo Samoa. Ona o loto au to va mau mana tua le lofa. Mana tua fo ile anga le lei tau te sila pai lava. Ele aia se isi peleskenge mai Victor Vio e au sulu atu ma malanga atu malana komiti. E meso si ono fale tua. E talia tau bala ulia pe au tau whaatala ula mati. Iyo o le fionga ia lau matia. Utah e malanga atu. Las Vegas e malanga atu. LA e malanga atu. Iyo mo ko kiki so uma ko skeke ngai le West. Ia e le mafai ona alo tua ngalu ia le fionga ia lau matia po le Pristine foi. E le tai ona alo tua ngalu. Ia wa le fio atu. Ia e tali le tau bala. Ia le afiafi foi la nafi. Ia sa matua fatu mulia lava le matou fa moi. Ole vaenga i Las Vegas lau fionga la ulu malau au malanga mamalu whaafetai. Ia le tina matua tinei opo whape foi fisili. Great to see you tina po le fretua fisili. Ia ma le tau au malanga mamalu nai tō whaafine foi sa tau malanga mai. Moli atu ai wha maloma whaafetai teli. Laka tai leo le tātou committee for initial aingo fast mai LA. Ia le fionga le sui Pristine por sui te fono ia misa fa pe fo i le failo tusi para tusi se umanu se angingi male se wali fa te tele fo ia ile afi fio mai ma le tala mai o ao i le po mai le lo LA ata leo le uso ha fa sala lau si fonga le tao fo ia ma fa tua ia le of so swani fo sunga tu le pa fa te sua fa tua soli ma walunga le fa moi e se o matou komiti ona o si mai le fa la si ngata fa fitai ma le taele le loto ma le nganga tai le fa fia ngai pastor mo ma le tua Sharon ma le fainga fa tai tatou ma futa fo ia i le po ngata ile ole au fa ili number 1 okay e ma ka ukia fo i fainga fa ili Fionga ia aloi to solo ma le lato o fai. Tamma vai masima. The best. Fafifie ina fo ia le manu le atunu ai salangi uma i le sosio le papuki wa kamalo Mr. Falai. Taile na moli ma leo tuai ia ma le taele le loto ia ma le nganga. Ngata fo ilea ia ona ia utua fafine o nei teine fai ma uto fafine nei e tunu Amerika pe ata malanga me mesiani California ia to fine ia kalingi fa te le lava ia ilo malanga mai to va vi foi kalingi ngapo ona fa mai rusi ta pena lana launga ma mai sia ka penga ngala ungo ye tu lai ia ile la to foi wa rota le dei tai ia ta lucia ia le lei wa va ve alu ia po wa file bu fo il fa boy la to wa va ve alu ese tu wa le igi si feo wa iso ia lei o te musu e fa on le tatu fusu anga te mire nei le anga ala tu tatu fusu anga e una so o mal tu langa foi le pe o tatu live ma tu mai ia le nai ma faina live to isi du ngola to page tu na pena ia ai ele te tauna o tu te pole ia o le ai fai ma va ia tu mo monitor ia tau mo fainga a le tato walo le tu ia chai o petia ele rivanga for fiafi ia al fa vitai na mai te ele le loto fa le atu mo le mai le mato committee ia te auto uma ole se leni na tu fatasia ile po le mato faitonga fa le tu mau ona o lo o tau fa mai ala vai le fionga le tau tupe ia o lo foi na ngei isi ma au mai isi plate sa fa tau mai le vanga foi le sel foi le app cash app foi ai o se le ni sa man tu fantasia la vai ile po sa ma le cash sa ia e ono se fulu ono afe ono se fulu ono afe iva sela se le ni la na sa ma fai ele ma futanga le tu lai mo sa mo
ia ona tu fatasia o lo tau ma au fo ile na ia mesa bang paki so le makaukia ndola olai toe fa mai al fa to wina ma se le ni lo fa mai ona sa o mai o tau sapas matulanga fa pena ia le vai ngala le na e mawalo ia ona toe ia ai se yo va vai atu ia ai le tatou wa tatou wa insingia ia te lo lai o mai lava lai li le ka ko ka mo chai o petia io lai li tatou tamo chai o petia te minei point ia au kela longa ele fai go fier kan le fe ko ai ma chai o petia te minei ele fai go fier ia mo ila tau ele o mo wala va no e mata lai vai o te pol e mo lo le unga mo tango o to ia e ona ile ma faina vatu fa pelu ngor tatou por kala me malai vatu ia ona olai e te tauna e te tongi foi lele pe ia la fe mo mi el sky la ko e mo mi o el sky se la ko kupe ia e te tongi ai na mata le ia e to te le ani so oto le naila to te shei nga mai le tatou wa live Paula vaenga le o te tau va ai atu le tatou tama ia te ilo iai wa ka ko kama mo ia mana tu o tai o petia o se tangata e hilo na maro si anga fit foi le lea ia ka ilo le fa mo tu lot e pi tau ia o te le ilo iai po ngi fikar ka si ngi ekir ka ko kama wala ngo au te le tonu o ka ko kama vai ele vai foi sela ia ai pi o ku fusu anga le ile si o screen le o tafama te va tu pi fa ia ma fa anga ia mangoro ke ka ngo fa kama fusu wa le voi ngo fa ia me o va foi la pi me que pi fa anga va pele uru ai pi palasi ya ku ka wa ia pa so fa le la o anga ile tam le sunga bar o lai li le tatu tama ai mo miro ki o le dia ave kala ngo ia wa vol ba to ofinga dengan na wa tanga tanda solution kapuling ia amata mali ato wa o ia nai mana ofinga dengan ato mar pulel ole company ele I so dien kapuling na o pefu me na o pefu le so dia da wadi ia tato tapu I pe ale to fainga ale tato walo le tunu u jai o petia ele faingo fie ia le to fainga ia ole atato watu fati ani tato fa silanga ia nei tatou faasisilanga e toe fia tu ina tu lunga ia atonu uma faasisilanga ia te loa u tau nu fo I mane helicopter le ko ia ko farai o tatou office ia on tatou fo I mai na ia malolonga fa fe loa ia sunga le atawa ai si tatou mo tatou wa faasisilanga mo mole ia si tatou amata mai tatou wa faasisilanga fa mo mole lava tatou o le fionga le lipule le ofia ngai ma le tatou insingia ke mi ngai se tatou atu la tatou faasisilanga mo faasisilanga le mai le nu o matai tatou atu mo faasisilanga le nu o matai fa mo le boli I uta ia o se ki ka ko faasisilanga mai o faasisilanga le o te lo o to sa ma fainga ia o pa ia fo I mamalu sa moai o lo ai e papa au Utah Salt Lake City ma le to state ia o le anu nu ua fatini o to sala e le to ia o fangaina o te lo foi e le o le taimi mo le wa vatu wa tatu faasisilanga le nei ia ai awa ona to fa mata pupu atu lu ngor tatu por kalame ma oto atu ia tu langa taua fa mole le tatu mafutanga ia wa foi ia tula toa ma le au fuelo loa o matai ia po so se matai lava ia besi foi nisi wo to si la fia ia e to te fia to tua mo tato miltino fatasi ia ile tato mafutanga po o le Council of Chiefs no o matai o le au suia le tato fono I le aso to na nei o la skonga ile la aso nei aso se furu ma le fa mati ia I le itu lai tolu I le afiafianga I le fitu I le afiafi I le address le na o tu ina tu lunga lua fitu lima west fitu valu selau south West Jordan ia ole aso to nei to e fa fonga le mai o tu uma se o tatou fo o le tu lalo fo ia asia tala to ia
o la ua maupopo fo'i le matou fono faufautua sa moe o kilani ia o le tu'alalo fo'i outou ma e le voisi aoga e ke alu ai sa mo fai mai luma kai ia e saulea e eva le laufau malu ma e kafaofaoso ia ma fa'aliali solo manatu ma finagalo ai manaia le ifo o pongi le lei le mafutaga le lea ia o a fo'i me fai malaga mai faiga malo ona tua ia ua tu le tatou malo lono winga o le naunau taʻiga fo'i o le fioga le taʻitaʻi ina ia hiaso se taeao i malaga mai e tutu fa'atasi uma tagata uma e lē toi ai ni faigalagu ia aua opogi fa'atasi ae mamalu a mea uma ia alu e tautua ai fo'i lou matai ma ia tulaga e fai la le fono lea mo so sesi lava e fia auai ia ma toe soa ai le pule nisi o vaega ia e lauliliu ia ma porokalame fa'aauau ia ua fuafuaga fo'i o le nuu o matai ia mo Utah ia na ua tu'uina atu fo'i luga ia i latou e faia amae'a fo'i le tatou lotu fa'atatai i le afiafi ia o le tapaipu fo'i lea o le tatou aso e pei ona feaga peia ona feagai ai ma tulaga o aso ma masani e tali gā malo sa moa me se fo'i feloa'iga amatai ia ona fa'afeso'ota'i le afiatafia silafia fa'afeso'ota'i ia suafa o lo'o tā'ua i luga ia o le fioga i le laulau afono o le fioga le Prestane o fai malo matumua me lo pa'a'ale matafua o le sui Prestane o le ota ma reta talolua o le fioga le failautusi o le suga le ataua te o matavu'i tani au mua sui failautusi o so se nu'u Iosefo Roberts o le teu oloa po o le bingiskau kupe o le fioga iaga lea'i Doreen Maiava ia ma le sui teutupe o le tagata kuka lelei fo'i lea o Ace Crichton po le fioga le Maiava ia o le teitei fono o le sa le ite toe le sulusulu fio o mani gatoloai ia ma le sui teitei fono pisita se ua muli ia o le tatou fa'asisilaga lena mo le tatou nu'u o matai o le isi tatou fa'asisilaga le la toe tu'una tuluga ia mo tatou i Bay Area Bay Area ia fa'ape o le vono tou momo'o mai i le sosi afalai o le aso lulu o le vaiaso lenei this Wednesday fai ai le barbecue lua sutala lua sulima tala i le plate mo o tou San Francisco Bay Area lata e ai le nofoaga lena ua ta'ua i luga e fai ai le tatou fa'amoemoe lea ia ono Joan Street na utuina atu i luga ia tala au mai fa'atause e tofola i le a'ao ma le kuka ka maloha o Mr. Falai tatou filo e le aso lulu o le aso pe mawhai ona e pre-order i le taimi nei available for i le cash app matulaga whapena ia o le isi fa'asisilaga mai le tatou mafutaga aiga o le fast me le pone au se talia ia o le tatou fa'asisilaga lea o le afia le tatou fono tele fa'ale masina o le aso sa se furu ma le lima o mati mai le fa i le afiafiaga i le valu i le afiafi i le pō no voanga Dandenong e whakasa hall Limas Furu Green Street Deverton ia na ua tu'uina atu i luga te talaina mo restala ia mai se le tatou fast aiga ia ona fa'asolo lea o le tatou porokalame afa o le fā le lotu amata ma fa'aauau ai ia ma ta'upu ia e pei ona masani ai talo atu ai le tatou aiga o le fast me le pone au se talia ia le tatou fono tanga lea e faia i le aso sa se furu ma le lima o mati ia o le isi tatou fa'asisilaga mai LA ma Long Beach ia a whaapea la o ele te ilalo i LA e te li mo mai so wa vanoa i le whaiunga vaiaso le nei po ana nafi e te tofo ai ia o le ao o atu o le ao o atu ia te oe ia le tūlanga o le barbecue a Mr. Falai o le ao o atu o le nofoanga le na le whaatau nuuai tātou Long Beach ia la watu ina tūlunga le tātou address te su mai ai ia e whaatau fo i sau barbecue tasi fitu o West Adam Street Long ia o ina e te tofo ai ia
ma faisa oka ya le ya fo ile ko fo yo kama no mere pongi ya ala o ti lalo ile tato ai o Los Angeles po LA ingai Long Beach ya o kai sa palu sul lima tala mai lan tuai fi lo ye fo ya male ano fo yo tato ko tu o mantua i crazy ai tanga te lunga nei ile ku kar kamalo tato malonga se ko sia ki po amal tong fenga tai upte tato malonga afoi mai fa fe lo ile ata runga proclame e vanga fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean Can you hear us? to the warm natural tones of our fala and tapa, 3, 2, 1. Let's see. You can hear us? to the vibrant greens of our island plants. Yeah. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Just make sure that. Mo le fa ngai no le talo fa Let's see. Can you hear us? We're gonna come back to you in 10 seconds. Okay? 10, Talofa lava and welcome to another Moana Hotel. 7, 6. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, another Moana Hotel is a place where ya dai mo le wati le o to el was from biruto talo li tu la lima ile tau tu fa wa o le tato proclame le Blue Wave TV ma tau te ya e divanga le fiafi te lo por meta bu saka lona iba por lona sfuru le bo ya ipea ya le talonga le uso foi por le tu ya te ya o le fa mo tu tu ya kailo ya ele fa ngo fier fu so anga pat ola tau va ia tunga ia ile tapenanga al tama ele fe ngofie le ka le fusu ia vai lo fe ile ia le bo le levo mau lunga fo ie ai tatu te taloa ia o tu langa le mai tatu ai ia te le lo fo i po il tau fainga ia ku yoki ma se vai nga fa pena ia pe ono mau le ile ku yoki ia pe ono ila fo i meuli le ia ola fo ma lo si ono ia tatu walo le tunu e fa wo wai ai o ke longa ko kiki a sa o se merga ku kama ia fa fira ia tule ia taua ia il tato proclame le vanga la fiafi wo fi wo ka ko ngeki ku o profesa e oi pisi solo i de yaso ia e fa taile tua wa longo mer tato ofisa wa o lo sa ngale mu pelo so fuama le leilo tino atoa ia lo tato amalo fa fira ia tu le vanga la fiafi Kalo fa siaka fi o fainga kafe ngai kaimi ia pa penga foi si sila mai Samoa i ka ko pokala mo ngai yaso ba yaku asiaka wa le mai lo wa
lo wai healthy wai Mwenga ka wa pae ma ngai ma slim mai ke le lopo lo mga kumai salvation like kiki po lo mga kumai ki nga salvation wa ma ngai la ba ya ku fia mai ia fa tai le sa fia no sa wa fia ele ia ma se tai before le a meo no fa no ai ai se vai ngo ke fa ngo ngoi o lo fa no e lua vai ngo mo lo ngai lo fa no o le mo o misia oi Ioi. Kalo fa. Ia, ma le lona lua. O le wa usau ai wa ngalo nga meso suki. Ioi. Wa usau voi le pe wa kau empty la u fai prokalame wa usau wa le eso wa mo na mai na o foi le o le. O le fa moi fa kula fa. Ia fa MC. Ia au usau o misia o suki ma o fusiwa na. Ia na pa wana nei vai a se foi le ia tu la ngai i misia o vai ngai te tau so no mai ia le ma no sia i le mafta mai le ke ma kauli foi e fa suki ngai Victor Veo foi le ngau o manga so skai me ke la ko ke la ku i lo ngo ia nga fairo so suki ngai sa vele ile mo ele o toe fainga luenga la si tamai tai na le sa o kuri wakuri ko sa o mafua na tuli fa mai e o mai le so o suki o elevisi ele kongia ia e o mai le so e fa suki o elevisi ele ko kongia io kan mafua ngala na fu ile lu fa fika tai fu ilana to o to ya fa ku ile fainga ele mana o te wa kuri ko i masesi ia wa mai so tatu no e sa no ia Alo monguia sa wal foi ave si uso foi Jeffrey utupo nge fa ka polo ia ma kalonga ko foi kalofa antisina ia mo foi lava mo kalonga ko foi ngama asisi ku ngai Amerika ai alo monguia i usira ke no fa ke le ngai le usira so de kalonga lo ngai paulo mia Asiaka o lenga su e mai e farkua Mr. Fly ia Mr. Fly po feo iai. Nga ke lenga ngai ki ka o menga ruanga po a le su e mai farkua e li moa se so ka inga karu mai nga po. Ia, o te io hina fo ila vaenga le na. E o mai fo i tebi nei le ai e li moa se mafso ta inga. Ele mo a tonu ai o fa fonga mai i le nei porkalame ia ona tau mari ele e tau bavi sau le fale o le wa no fa ye e tau na e apia ngon porkalame se vai ngon porkalame na nei ia a wa fo ile fa mari no ngai ile atunu io ai io o so no ngale leina e se tu langa le tu po e se tu langa o le malanga le tatu o mai ai tu sa o tou pe sa o tu basa sa fa pulo o e foi pe sa fa pulo i la o le loia manisio ma reafionga le pule pe sa lomi o falaila e se fainga le na fai e tamaita ia na po o Victor Vio o ki elu wamo Ioi, o au la o fa pesoni, o no usau so le ngai ko mikir ngai ele a moa. Ai ke ro e kasia ki ngai a moa, amo ho ile ke vai le a mongo bo o meu fika mangu. Ia, e fa penga. E amo fa penga. Ioi. E amo le mo e aku le sikinga, ku u le si ka o le sikinga, ia piki me le sikinga mo. So le fa nga fa fala yang po. O fa penga. Ko sa ula pele. Ale tu fatu o mele so le fo i mele mo lo ke le fi ko ole mo mai ai la fia ngai ole au te le lo ele tu fa fo i mele mo nga mo si o so nga umaro lang si mo mulu ale nga mau aku ia umale le si wa fiu ko au kilo le lo aku ia le kauso ia e ka fo nga lo le anga ke le lo vai ka mai ki pa ko fa ka ele e mare tu o manu fai ai o no manu fai no fa tu na uma lo tato malanga o faki mai ai to o menti
ia au le ko fia pepi sita lo iyo e mo ia ai oro ngari le ile uma ila le yo le tua o lo te va ia tu pe ia o le tambo sanga sulu lua le o ia tua o ia o se furu luanga wo ye pe ia tambo sanga sulu lua na o ia se tau va ia tu ma pole ale sanga mun buri nga ala sa o e mai kau wale ki ka mi ngo makaia taro o nga ki mai kau la sa vai o lo solo nga le e anu tambo sanga fa o ia valu e anu tambo sanga valu o la lead ia o la lead mai ia tatu tama tai o taia ia so far ia le anga tau te le tior kanga kale fusu matai o taia e aku i rating e mawalunga antu le tulanga fo le e mo e tere fusu anga tai o taia e tau fitu sa e ova kumale o se valsu lua pasenge le rating or kamale langa ma lo e ia yumangina fa inga ia varu se fulu ia tai o taia however ia si ka ko ga mai tu pea ia talo sier fa boy o le uso po le alo le tunu ia ale wa to ta mo sanga fodinga mai la e paulea o le ta mo sanga po le fusu anga o le a umma le ta mo sanga ia wa ke le a le wori ia ku yoki umma te le a la fusu anga tu yoki umma na ia kako kali wa lango le balunga ka misanga lenga li dai o petia e li ka u pe fia ka misanga ale si mar ka misanga petia ewa wai lo nga yo ata mo sanga wa avele si e tailoi te wa se te mi fai lo mai ele fionga ya nai ya stats foi lele pole ala vale vanga ya ya ba so far ya tarsia so good wala ngol le yo pita ya e fusu ai foi ya ele nga tole tu yo ti ai fusu foi ai ta tu tama ta tu talo ya manu yer fa mo ya ole alo ta tu tu maro nga update foi mo la ko lo kom foi e ko ki aku e le mo le ngo e makamaka ko ia o ye ni dai vai nga mana na yo tupu su tato tu no sila ai tato te le yo tu na sia fa e dai tato was fa na ia ai tate o mai foi se ta fa so na initial issues taua for dinga mai na o mai ele le fusuanga for dinga o mai fusuanga ia ai se tato tu be mari potiatu e se tai ia fa ko ai lo ai kai me fele le ia runga ia lima o kama matula ka fa pena ali eto ia ia po ye ni o so longa leita to New Zealand ia wala ngalo ka fisa sama ko awai o ngafisa mako awai ma si for ka ko fisa ma foi le fionga ya fui mongo ile ko isaunga foi fa ale foi fo ya Willy Papu ma ngai sa ko ke le foi mo komu le la kungu ya mesir ke le mo ka ngaruenga mo ka fa le foi sa o mai Amerika o Samoa ya Australia mangi foi ngusila ma ngai la ko fa longa ya mesir foi le Samoa le alo ya mai le ka nga vai foi Samoa le e palmia ya ma li for malo sa la ko Fainga ia maswera ofisa for konsula ma sa fainga ngol konsula sa la kususangile moringor kanga vai nga foi koksisila mai ai ia o se mafukanga le lekele a me se foi ole mo foi la vongo fele ko kele o fai feau masalo kaio ia mo isi aka foi nga bakura ile la ko kanga foi o fai feau ma mai la ko marava ai o se feilo inga ma se mafukanga foi mole mo ko sanginga ia bang singi ba ngo ko sanginga ngele kolu ia fai fole sangi fole family service on ngafri memorial service ia on faila ia le ole o sanginga fole funeral service ka kaiao yang fa mai la ia le o ia foi fofuanga ai o nga fa kai o ko kele fo la ko sa malanga mau mai la ko fa lo ia mas foi pay respect il ko inga fo wa o le ba ko ko fo le kalesia ma ngai ronga mai rong sangi fa kai ala ko sa awai ma lo fa tai o le na wa na mai tau atu ia o le nasa fo o le nasa awai le fionga le pa le mia ia se i sau no fo i mai faina auto wale sa to awai mai ia se tu langa fo i o se sau no anga le fionga le pa le mia
na fea wa wai longa fo le tautua e le ngata le upo le tua ma le fa tala le lenga o soifuanga o tangata sa mo le lalangi a o le lango fa le malo a le fo e ka le sia e me so la tu te o fa langi folong le nga sa ngol par mi ai kulanga umanga e le nga ka le langolango le fainga malo ya so se kele o mafukanga fo a me se ia fa kulangi nga fo yo o la ko kama ainga ya ma pisingisi fo le kalesia o se soifuanga ka kia fo me mari fo se longa la fo e maliu se fo ka lo inga kala anga si aku ka kele lo mai mo panga pe fo le fai le fa se kulanga fo le fai inga ko pay respect I kanga ka la soifua wa kele ngi kami le o nga fili pe fo ka kirkira fo le kele ole o nganga ale foi kama kongole le nga ke kongole kalesia a mafukanga ma vaanga ese sa afiai ya pe o vaanga nga vai fo le nga fa kai ala ko sa mo winga la so ma wa ki ese mala mai I soifuanga o pastor Alemon Willie Pap Palo faftai tele breaking news o manu malo le ano le atudu dai o peteia ia mama wa ia mai ska pakpaki manu malo ia e foringa bai fusu anga le anga fa ngai pakamoro nga fitness e fo ye dai o peteia sorry correction mo mo fo ya results of score na la tapena le tatua ele fioga falo loga dala tapena se taimi toi foi uma tatu stats ana wa mai au na laule ya fai unga fo ya manu malo le uba tu fo ya fayasi si mamau luma o tu langa fo ie o ai manu malo ai ir sunga ya tai o peteia tu langa fo ie o le tu si le mai tu langa o tui na tongi taimi a dor fusu anga lima se lau fiku sumre fa ia punches foi le nga from lima se lau fitu sumre fa ia tu inga ar sunga ia jai obete nga le lo se lau vi vai no inga kere nga sola le ria o le fa inga o punches po tu ina landed nga makua pakaku le ia foi le tino po foringa o riska ngaka e lua se lau lima se furu jai obete ia na se lau su bandu tangata lea o tu I ra fa ingo ku inga pa kongu le ulu nga pa le ulu foi le e se lau fiku ongo ku a jai o peteia nga mau ai le ulu le le anga le ongo se furu ku le le o le tūlanga I vai nga foi le o tu I na tau le tino ia fitu sumarfa tu I jai o peteia nga mau ai kingo le le penga lave kingo ia e lima se furu mare valu ia lono winga mamawa tulanga fo ilele ia le comparison ia o le fusu angale vai tu nei moli fa malo fa tele ile alo le tunu kai o peteia foringa maila o afinge o lo folie a uma la vai aptei ia ai o mala vai tai peteia ia fa tai o manu malo ia fa tai moli fa malo mal fa tele ile lango sua le tatu tunu fa tai ai fo ia ile tau mafainga fo ia le alo le tunu ia na alu ma fa manu yanga tele fa manu yanga ile ngata fa manu yanga fa le malo o fa manu yanga fa le anga nu o fa manu yanga fa le ainga ai sidi ai fo ile atawa o fa manu yanga mai au na le tua io ia wa uli masao tongi pa tau le ave ia fa malo le toa jai o peteia maka kua mai lale ia tau fusu anga mali ele o fusu anga le nei o lesa ese le vaenga le ia le fusu anga le mai le tulanga foi le tamu sanga langi IPF mali sa mu busu le vaenga le na ka alo kamane fusu anga le ai peitai wa nga loko wa na sa tau fa se foi le o le strip ma ese au fusi wala ia nga ia fusi ali si fusi tamu sanga le ale welterweight lo winga la famtela ele po porle chai o peteia nga lua e kuli le lu ira
langa ma wo lunga fo ai se anga nga ve se uma isi anga fusia war fusia o ma lo ka mingi o kamalangu luli a fusia na tu una fa fefe mai le IPF male a ela to te ave se pe a halu I pe a sawinge a lela na o na yanga to o se aso ea na yaso ai fa tau fusuanga ai to au mai le fa to fala inga ale fusuanga la langi le fa tu pai male wodi o la ua koe malilie e koe ku mai ar fusia e koe umia kamalanga fusia ole la foi kulangi ai sa wai wa wala to mar malama le they cannot afford the lucid kamale e lau tele ma fai langa or kamare le wa yai ele ngaka o maka o le lalo langi o promoter millionaire ma billionaire so they cannot afford to lose him foi lele na lose se ka longa pa e ke wa be se ku se si ka mi sanga po se si organization yo e makaukia la le ma walunga tu langa le wa ausia ya ele alo fo yo tatu tinu ya jai upitaya mo modi e fa malo le fa ya onga o le team manager management trainers o uma ila tu uma ya le ngata fo ile ona yo na matu wa sion ka male fo training ka male iyo ya ele se tama itangata la ya ka malo fusuanga le fa ngai vekas yo le fa ilas vekas le fusuanga le ele mama me fo ile le ruta foi manai o lu man tuar meno no tu su e me o lua e fe mo ai mori ya o inga ko wale a le fa ainga ya na le sa e ma ko e fa sa ko nga nga le ma fo ngem fu mo nga sa ko pise ku e paule farsa foi le por farsa le I vekas o farsa foi le tele no mai tanga taia toi fai poi poi na farsa pe ala farsa Yoi na pau ngar farsa de o vai ya o lua ele I farsa mea ya wa mai ale tau sidionga ya po tau bufainga ale alo le tiru chai o petaya ya o manuia lan tau bufainga e deva na fiafi ona di so fa marianga wa soifua mo wala no nei manuta tele yo ita fa so mana issue se fia fa soina ole atonga lo no super libatu sa kon tina ya masina fo le lawa olai Brisbane le taimi nei ya mai le fia ko vai e sa fata ya lo faanga fa budianga atonga lu ono super libatu sanga mo moli mai sio wa fine au le ia fotino o kapi le nei sa mato felo e fo il po il fa moi a Victorville o le sia so fa nau o le aso soifua o le alo tamaitai o le sunga ya Mr. Falai ya se tu fununga le tato wa tal na fa mole anai io ya o le tamaitai ya Janet a toanga o se fulu mo le fatu sanga happy 14th birthday Janet fa tai le li mo ana fa murianga mo o le fine peli ya maua pe o ni si tu sanga stele a wa tiute ya if ngai to tonu lo ainga ya e mesole kalisia may our heavenly father continue to bless you our dear Janet thank you for always helping in our family especially our business we love you very much from mom Isa and dad Eli ya po Mr. Falai ya mes for sisters ya Vela Violeta is that right Baila and Peau and also Cristo, Jevek and your brothers Vita, Boy and Siko and Keka. Ya rofanga na mo te foi mato rofanga, mas foi mau masiata le atawa pe fo ia tato o nanga pulenga na fionga li pule ya foi mono o mo te toi rofanga ya ela fine ya le alo foi fa sino stasio sponsor o tato unanga mo tato wa te yai o le sias fa nau o le tonga lu super tasi te usanga ia le na tonga lu super tasi te usanga o le tali ia po le uso ia Marcus tala le lei tapu nai ia fa mruia o Yova mai e tausi ia te oe ia fa marmalama Yova o fonga ona fonga i lunga ia te oe ma lo fatu ia te oe ia fa sanga mai Yova o fonga ia te oe
matu inatu ia te oele manuia. We love you, son. Maria te lero waso whanau o lo whaanga mai na iau matua and all your family. Ia, whapopo toi malo whaanga, ia, mai a siata male a taua maritato tau ta ia e whapere whionga le pule, ia anae, fui mono, and Sahara, ia, mo oe le uso po le atari i foi. Marcus, ia, i le neivanga o le fiafi. Ia, whatalo whantu o vai a kunoa ai ko mengi mai loa marewhionga ia mwangu ti alose Dominico, wa le wana fusu. Ia, o le history ua maua e jai le fusi ale organization lea ale Safa Boxing, sa o le ne. Iyo, taimi mua le ne ua maua se sa moa po se Pasifika. Ia, le fso ni mai tangata e le I solia se kapo le ni rona o langa atoa. O mwangu ti alos na paule mea sa sori na mo meo malai pefu ma meo ala vai ma meo a wala sopo fui ai le isoria se kapo le ia e sinau tatou wasu fua mas whanau tauru ban tatou ofisa ne fui vanga le fiafi le ataua o le ata amatatu I le whaamarusina mai ai o le tūlanga ua whaamawai pe ua le toe sila le tai fono le laka pi Samoa e toe whaawawina lona nofo ai pea I le taitaina o le fono o le jeinga o le pulenga o le laka pi ia se abinga so finga ngalo wa o le sitangata e mamaulo whatou whalai e moi e yese mo yo ia mea ai e ono malie ai le fioga le pale mia le tūlanga ma le suinga o ai o se vaenga fo I pe o se fa akar mele kala fa pula tatu se beso finga o me mua a se aka ngo ki ra ko o fongo fa pikoa it's a special meeting e o se fongo vole le masangi so e kaulanka ko va ai o le fongo se fongo fa pikoa ai fa ma va e kule e pa no ngor fongo fa pikoa e fonge e sa e ave se kule pa ngal me lo ke lo inga wa ve se wa lo fa ma ngi wa fa ma vai fa mer ko inga fa ma vai wa ke va ku nga wa fonga nge wo long kai mi fa ma vai lu su long ka sanga o fonge o ye ya kule per kulanga le so e kau lai al fa ma vai kule pa la mai kau wa sila fie kule pa ma kwale ai ma se vango ku ai el parimia le kupelea le lima sulu milion le kau ki kalongoi o ia le pongai ale mawar kupele le yungi le mawa Samoa o ia el pongai o fa ma vai foi la kule pa la vai e no family ngai ia vai al kokele onga e ka kaunga ese mawhai pule lai ko kongo o le pōt lea e kaunga ese whai pule nga lenga ko mai kaua lawa saunga ngā le al parimia au al whaaporo kikia le lakapi e le mwhai la nga le poro kiki lakapi pe a leo ese whai pule lai ko kongo le pōt lea la ko le kongo le pōt kaimi e kau anku pe le pō la ko e whai kakai le lakapi ma le whai pule ia pe ku whai la ko sa ka alo ele I ka alonga mua ai man ko foi a siaka o ka wole o kupe lea o le kupe e aki nga ila kapi ko Kongo Samoa ele se la kapi ele se kupe mo le 7 ele se kupe mo le mang Samoa o le kupe aki nga ila kapi ko Kongo o le kungu mayungi Kongo la kungu so e kia ula ia wa kala fea ngai lava le kulanga lea wa fai inga ia o ese umala uri ia ka fapenga fo place kengi ole o funga ngole ungi la ko ia le fionga fo anga mula uru por fa ia mangulu ia anga mula uru ia mangisi ia kiki maya lai ko kongo a inga po singi lesi ia e mo ila va ele fai pule mo ia le lo ia le a le funga le bunga pi au ka funga bese wo over por kiki fo ngalo ia la ko ia so ka umala la por kiki mo ka kaunga bese si a maka le ka ko yungi o le foi fa fe va ngale wa angale foi ngele mele le usa ngole le fonga ngele le ka ko pari mia wo sa ungi e foi se yungi fo o le polenga nga
Ale foi kau mo mai ngai intao mai ile kule. O kanga ka le po lai lo fia. Le o fia ma fa leo lako finga ngalo inga ya ese ko inga. Longo winga la e kele lava me ka winga ese ya kulepa. Me mo le banga ya ile se me le o mawai me longo lua. Lai kan ko le po lai le o manga ngo foi kulepa yo. Long kono le o manga al parmi ngo foi yo. So e kele lava la me ka winga ngale leile o ese kulepa lo ngo foi yo. Ma lo fa tai le taua. Mo ni fa ma ni lo fingalo. O le ufa ma vai le fionga le te fono. O se vai ngo mo levan tau na tupu. Mo le au iluma ma kupi. O le ki a ko bengi. Lei a tau. O le ki a ko. Pei fona e sau noa. Le sa lai loa e kula e pa. O le ki o le le avakua ngi kupi. Ile la kapia ki nga ai. O le fesili ai se a. O le fesili ngumarakasi ai se a. E le onga o le leanga o result. E le onga o le pauma walalo ka ko la kapi, e le onga o le leanga o faia onga, e le onga o le leanga o kamaka alo. In fact, o le makuali leia o isi ka ku kamaka alo, ai onga o le mafuanga ua ai laulu. O le mongianga. Ai tato woa i le nganganda tuusa, ua ai laulu fo i le IRB po le World Rugby la tauia. Ua ai laulu fo i ia organizations ang usila au sakalia, manisi o sponsors. Wa fiu ma fu ia ma fu ka ka ia sa fai ko e pe se fai ngo fi e pe ia ka ko e pe ia o tato fa te inga polea fo i lo ka fi ma e a fai o le yang se anga le mai a mingi kupe a o le ma fu anga nobody if you funding se la ka pi ma fi donate mo se la ka pi o nga wa lavar ko ka mi o ese ia wa kele le ila wa tele le be wa ila ma po nga ai le ko ngofo. Ora mafuanga nga lele ngi kupe vakua. Ioi. Ai langa olai fa per ko inga, mana tua langa olai fua yang kali yang fisili ai langa ila ka fisili fo ile ngus pepa. Lesi kenge lenga okay ngier ko inga kenge mai that's a stupid question. Ai le o stupid le question on fisili sa waya pe kiro ya ese ia. Ai fa mai. Ele o kire ka alo. Ma vai tato le tu ai ngatari, ole tali sisio. A ora karisa waia. Wale ai se fia vakua. Ava pe si la fia e le a kaua. O a ulo ke sa fa ia ku I. Nga olo ai si kupe ai si a ku kupe au mai kupe. Ai o ma enga ko fa longo mai ore ka pisa ku ka maka alo pisa ku fa ia onga pisa ku ka ngaka pisa ku isi e o le misuse or whatever. E le ore leir ko nginga ile o fa a. O ai o le a fia kongia mai ang kupi. Lo binga lana le na te faiatu. O le kalia le o levan ka kaunga ia. Me I ese. Kilingi uma ese a. O le tu walalo fo ile au vakusa o a lausunga pereskenga nga ulo ulu. Fa ma vai ma oi. Fa ma vai ma oi ese. O le kualalo e ave le malo, a walava ngi ave for kupelea. Ko sa pe nga elenga o kuila e pa le problem lea. Elenga o kuila e pa. Aru ese nga mula uru sa mirioka. Aru ese falo ma vainga. O ese uma uko. E oi. E kusa foi pe ko kele por kiki a o ko uma ia nga yeile ile pod lea. O ese uma o aku ngisi fo. La fo wa yei si sui fo. Pa. E ko kele si yungi la fo ia yungi mai sa vai. E o ale management, e o ile o CEO, kilia ese mane hari ia, arwasi. O ese uma. E oi. Awa ele ma fai ngaru ese ko inga ai ko ila fa ngau o. Ele ai lava se me fa penga. E ma fai o nga make sense ile soi fuanga nei. So ko lo pu lo fai unga le fionga le ripania. Awa lava ngi mamulua ia ile kupelia. Le anga ile o nga e kusa foi o le si kanga o leva konga ese marsi o le io o ese o ma e o pule le o ria le manager le le kai malanga manager man sa mo kala ko uma ia out walava o ese o su engi si ko nga nga po fengi si me ko ke au nga ye manga va ye le ola le kama kuai e le foi la le prove o le point le ali ata walanga
no mata tu le fa'atala noanga se tasi ale uso fo ia si o e lima langa whakarangonga ia o tātou ia e pule aska funge le la longa sa na paua leo le vaenga lenga wa u te tu oke pui ar ka ngaka o ke loa e le ngata o lai tau te le sao a o tangata na afu sa o ile ingo ngai loa ile lakapi e le ilongo mali e la ufa longo longo atu ai ngo lo le ia ka ngaka inga whakakau iei le fai ngor fisili le nga fai e fisili a si o e li le nga fai ai na ua ia fisili i atu ila eba fai mai o le ke le mai kala isi a wari ia mai fafo o lo ke lo le leia tangata ia wha tau iei wha makalanga ia si o eti o se taimi fo i sports tana noa o le atu e tapa fina ngalo ai nga fai leo langa sa unga ma wha pia ia ai hao ngore mangu sa moa ia nga langu wai e le tala wha pia nana ia fai ia fa ai ngore mangu sa moa le nga langu wai ai le i o mai ka ingi ai ka unga mai nga ia qualification o kuila epa le kau vivi ia ngai ka mo o si o eti ai fa mai ia o esa kai fongo le o si usenga Te ka umai o enga kai fongo le au ka pia si usenga ia wala kir ka umai e pole au a pia le ngata umai tu lo le o pia wale vanga ia le fa wale vanga fa vai pia po pia e po marisi yang kau umai marisi tu lo wa but e te o le makua le ai se fai ai o le tu ai nga tanga ta fa sara lau wa ver ki nga malongo loko le anga I kama fa I alo le mangsa mo ulo wa yo ngai uso ya o ka ua ko le forma alanga le ya ngisi o fa leo o la fina ngalo fa lau kili lango isi fo au wali ku loa sa ka fa pe mai ia langa isi kama ko ya mangsa mo le pi pala ai ka kala mai runga iyo ia po isi kama fo ngale la ai fia ai me akula e pala fa ai ongo fa rongo longo tu e pi fa ka kaul fa ingoanga o nga sa ngoanga le nga o le o le fionga o to le fo anti ai lup o yo ples kengo kama kwa yo mang sa mo kasi le kama makua iyo o le fionga ya o mo to vai ya kuno ka kele ka fa ya ku kuno wi senta o kele lo ape ye se sem fa inga fa ru inga ngo mere su ko le ya sola ma so ngi e te tire to fa tu lo ni si o ila to a o fa ngola nga fa siri fa ye e ko kiki fa mai ele se o nga kama ya Asira la ia ile atau ia tu inga leala skala lifo ilea ole so solo ole tau fa le angol to ina ona ole te fia fo ile ko inga kanga nga fa ile ole fisiri fa valea e ta uma wala lo inga ai le afu ia anga ka alo lo fisiri nga sisi se fu asa mo ia ku ia pa I se la kapi Ole ase mea nga ka ira o si usenga kulo ka o si usenga. Ole ase nga mea maka uki ai samo. Tatuai. A uta to ai ta to ia wa avea le leanga o loto mare le fio esi. Wa ama ka inga ka ai nga le ngau ia man tau ai mai le tunu. Ma tu o ma wala lo inga ai le afu si singa. Ioi. O tama tuai am se fo wa le tunu o lo fa o pela tu. Ole mea a faia kuai le fio e sera o ile kai mingai e matua I tatu lango inga fa ku no el malo se yungi fo ia ai o ila ia le fai pela ko yungi po fe ku ia le atu sa le lava o se vanga ka uanga ma se vanga fa ngonga le fa kalonga fa pe mai anga le mang sa mo le lo ka maka o sa o le anga le ka maka alo le lo sa mo mai wa ka le malo I ku whanga pinge kau olore la whangia yungi. O nga ave pinge a kamaka alonga I longa I sa moa ma kau le I sa moa. Le ngā kongua. E oi. O wata tau, o isi mahenga, ma whawhitai wa e a whea mi tau pule walanga, la he malama na fionga I pāle mia, o manatu nei. O manatu nei sa le ma whainga whaia, kau ke whiwa ku iaku. Ai rei kai inga popole ai pāle mia sa kai ia mua, e rei popole fo I fia mele vanga rea. Ai moni ma fa maoni a fai pinge ka woloa e ta tau mo no mea ta ma fa na wia ila ko wia nga sao le nga mau warunga nga o ka ko le quarter final for the first time ri pololang ka nga pinge ka woloa uma kama nga fa ya onga e o a fa wo fa ilangi fo longa ia e deserve nga yo la ko makua ma ka ko rua mfanga
kakau, o le mea kakau. Awa ale whaia le mea lea, whenkai anko ka pēn mea leo whaile o seo eli ma kule epa. O le kau maula loinga o kamaiki o kama sa ka ule lei sa mo mari ngō sa mo fafu I la kapia. La langi sa fai. Le nga kai ngā ko fiku fo nga siampingi e le nga siampingi. La ko umanga ka umwhera ko pinga oloa. E pupungi e mea vale le kau o mai e. Le kau fai mai lauri ia o kule epa ma whangia mo seo eli. O le makua le ma fau wale le ka sa ngō whapea. I kama sa le e ma ka le e sa mo ko wala ko karo. E vai tātou ia. E alfa siri. O ai na mafuai ngā lau alunga le ngō Samoa I le mangu Samoa. Le anga ele ngofo le mangu Samoa ku loua. He iau wa lau iloa fua. E lau iloa o ngā o ka ngaka lai ku ia le kiesi. E wha ai loa ai. O tangata. Ai o le mefo. O e kake wha awhekai nge yuso. E le ai se kaimi. E kau ke wa ai le wha soa ko le fua. Ante le ai o lupo po au mua. Po tune tonu po le malu se mostiti ia o le ke fa so aku o kama ia o ke fa so ai I skama le auto le fo limi to le fo ku lo ba so anga po ele ai se kai mi ka ki fa lo e kala ngo mai ni kanga ka they are bigger than the national team malaku le ai e ke le la ko le mangu sa mo ma le la ka pisa mo ngai lo la tu ai e fa fonga le lele a tau e fa tanonga le na fai nei kusa makua I kau mo fai a si o eli e vali kuila e pa that he is bigger than the game yeah kusa ole valinga ngā lenga ka ngofi vali mai ai de polo fai la lea fa mai this man kuila e pa is much bigger than the laka pisa more than the manu sa more ai ka ko ia ide ko inga wa umanga fiwa kukuri ese mar porokiki o mga fiwa kawanga o ese maringo fof pale mia o faia inga. E le mawhai e le fio ese. Le ngā kāngo rima ku iei le maa losi o le whamasingonga mo kiki ese. A le foko o mai lea mea. Na o mai la ia lau vivi I mai wha mai o a lava o mea ngawhai o mea ngawhai. A le foko o mai le lakapi. So le, o le foko sau le tama lea. Sau tau vali vari mai le mea lea whape mai. E ke le aku ia tulo ia le toina nai lo le lakapi e matautia le fou malo ma le fasili au pule o ia tu ai nga ia sili aku ke lo na utala la ma tu bele ia tu na faila utala le palo to lo felu tasi o wana faina faia la utala public le e o ile akua o ke karikongu e le I karikongu kuila e pa mwhai ele kuanga wha kuila loanga ia. I le daimina o mai ai le pāloto le lua whelu tasi leanga a fua lau tala lea le atau. E o I kua e whaiwhai ngā pāloka le lua whelu kasi. Wha se furu ma le fiku ngō fua lai le HRPP. Yeah. Ai ngā le wha ngō fua lai o ai la auli o fia me o soalo o sa avoi o Wayne ia e maise o ono. O e tau momo o e tau mantua mai fo. Le winga nana lai na fiu e o ala auli e faile la ko le ki o fo what do you call the road show. E o ai fa tamilo. Ai nga ole nga ai ula yai. Ele yango o na faile utala na even I don't think even God nga ma fau ka malo. E ma fainga fo u har ka malo e le ku nga malo. Yes. Nang o mafofonga ko ngwa ia whakanga ka fau walunga whasausili. Lena mafofo e fo ine pukane sa la do. Le hale mea ngai uye. Okay, lo le palo ka lofiro ka sire aka wa ko whakepangi. Lenga even le to telo le lalolangi o le tunu. Even ya sa mo ka ngaka yo wo believe le taimi le dei. Back then ile lo afiro ka ko akele nga fa amu e le ikali ko. Lela na le na fa ya la utala na. Lelang fel okala kena longa even ni le akua ke lo ai le rupe ka fa yaku ia ngisi fo kuanga ko inga si ka ko anga pong ku ile akua fa pe mai ai o anga me ai fa fi ku ngo bela lu ki sa fa e oi pa nga fa mai afi nga le tua e le o le malosi e le o le fika o le anganga o le tua wangila ya le melal na Awange ma iranga
Awa lava na i mafau se isi. E ke le aku. Ma poko aku. Ngai lo le nga whaia kaku. Le vilai o li to inga le lakapi. Te lo whalongolongo le whakarangongar kama lea. So le, ko so vivi inga le vivi ier ko inga. Ko so ko inga nga inventi nga lakapi lalang. Ko so vivi inga nga le vivi ier. Io pegi mele ya ko se lau kulo ele ya ko se lau ko sanga ele ya ko se lau ko sanga ko le pa a wo already fai longa se lau ko sanga le la ka pi sa mo e se vai ka ko ai sa fa kala ngo mer ko inga wo pe or ko inga nga ba ko ka longa sa mo wo pe or ko inga nga fai uma me ka le la ka pi taka ta tonu ale ko ke vai mai taka tana ayo Ola wo. Sorry. E maka ukia le tu ainga. Ya, uyo le na pauana e pule ai isi nga me fai pe foi out. O ta ua ai na va pauana le vanga le atu ona la ngona le ufanondo. Ona wo ia ta u mau la loinga. Ngai kamor mausa moha. Ai mo lo le ka kalang fa kau ye yang kala. Wala nga mangingo lantal. Pe o risi o ile pisa mai fa. Mai. Iyo, ia arfisidi e ko ke kukusa makama ia. Arfisidi nga il ka longa. Ole salo ole menga e ka sanga ia le fainga malo. O la ko umara vanga ile aulenga ko ra fano ka ko le World Cup. Ka kau nga mau umara ko pingi ka wolo. Ia a ko lo ma le longolora ngisi kua mai. Esa stand up la ko performance. Ia ma kau wai e ngosa ele nga kai la kapia o fusuanga o ala ma ko nga ka longa sa ka ko isa mo kau pingi elo o kau fai uma pingi la konga inga ia ese al manga kule fa pe ale ai kai fongo ele ola ia ko nga me fa pengi le na donu lava ia te ula ia ale o ese uma le komiki le ma le lo wa fongo la e tele isi yungi la ia le yungi akua ya le paka ke pakasi le ngo la ia le yungi si umu mai le utatu pa ia tu sa fotu ngai la kapi ngai yungi ia le o makwa sa wilunga ngai kai ko o foi se ava ngoi ngai ngaka ulo iyo e wa la ngai le na ma le line tu lo lava o le tele lava malisi moka apia vaiala e ka ulo vai moso e ka ulo yuni le oskopa o yungi ngai se o yungi ele ko kau la e ia a te mila le nei le la kapila lu ye sa mo le ya ka wa le ai wasa sai ka mauri io ka mauri mai sa vai ke pakasi mai ali paka si umu mai kuala lau moso oi mai si umu saule au sa foku saule au sa kalo saule wasa sa mai la ku le lau mua vai arua tele o au mai si kala puia ya tau ele o hongi ai kai fongo er kangaka ele o koi fez ele se au la kapia le pa se yung ele se au la kapia le pa ai do su logo kausanga kai asiaka wo coffee pa wala si foi le o ke lo mo le po coffee se kai fo su ikule le ai o lai ta o to ilalo le prestine le taimi le nei o lai ta o to ia le tofinga le prestine pe o lau fa mava ala o to le prestine ia ke au ia ko sa le lava le ese kule pa ma le ese preskenge ma le ese o foi pule uma le yo o nge vese ku pe se vanga wa vese mo vanga ele pa pe kule pe ka nga vese mo vanga o sa no nga tonu le na le fionga le li par mia ile fatel sa no nga li so al pule bale tele nga ta puala o le to fa sa o le na le sa mo modi mai le fionga par mia ele nga or kai fongo e o ese uma mat porkiki o ese uma ia te au foi o tangata foi la wai o porkiki foi isi le porkiki la wai o ese uma ia ona to e fai le o le feelinga sa o ia la to e le one ai a fai foi o avanoa ia pe o le atu langa fa sala lau lo po le hasesi ma o kakau lo o nga ko e sui foi ma le fai ngor fa vai to e sui to e sila le constitution ma to e teu fa le
wa ka kauronga ku iai ma se vaenga ngai ko ngor fa vai e sa e le ma fai nga wa nga pala yesi por ki ia ma fai lengi along ia kam ai lo kanga le sama a foi me sa fai kasi aso ia kanga le sama pusa apa ma au fai ia tasina na vaenga o leisi vaenga le atawa eu ke lolo manino le ma tole vai ia awa se vaenga fai ula e sa langier ka fa soa ele se kia pa le mia ile fa ma vaenga ku le mai ia ai not enough ele kai ele se kia ai le fionga le pa le mia malanga ka tengeka ele se kia ai le melea wanga o se foi fa e le ka io pe wanga o se ulu e varu fa maka osi ai le varu mama inga va ku fa fonga ba le tunu enga o le siva enga le ataua o le tulanga i le pa u ma wala loai o le aita lafu a Samoa ke le lo to te le po la to ave o hina le me le mar fa taua ai atea mai le 2.1 billion lesa ya 1.2 billion le tato aita lafu a le ua pa u ma walalo i le ono se lau miliona ono se lau miliona mai le tasi te silua biliona le tato aita lafu le zaya le ua pa u ma walalo ma o le fo failo mai i se tustusinga a le faritupe tonu Central Bank of Samoa ia ma le tūlanga fo o le ua matua record le leila foi e le ngata i le anu mtaka ruenga fo tourist ua matua record le leila vai tūlanga ma le va fa tupe tūlanga fo i le leo latu fo o le wingo na tafa mitalanga e mai se o le matupe maua mai ale company ale mtaka ruenga le o lo kului ai na ia tupe maua mo se tatu tunu lono winga o le kulanga ia le pakiki nga mai ngor kupe ma le polo fa so ngor sele o lea e matua la walunga ai le records o le fatu tu ile tu sa motis pe a fua ai le fa pa unga lo le kala fule atu o tanga te fie e te maram lamba fo tu langa tau tupi o le mokua le lei lava e le ngaka pa ula kala fu lalo ale fa 1.2 billion le kako foreign reserve lo wingo kupe ho ngai Samoa lai fafo kupe le fafo Samoa le keunge ai kala Samoa la ko kupe fa maranga mo la ko fo mako no wingo kupe fo ngai ya kako e lafo ele la for kupe ngusila ai kala Samoa le keunge kupe so foreign reserve nga le fo kasi 1.2 billion o lo wingo le mokua ke le o kupe o mele ka fa ngoi langa le ka unga e mai le chapipi le fa pe fo le o keu kako funding singe fafo o le mokua le mamara ki ka o la fange o kako ai kala fu po ngelo long se la wafe so o le mokua e ke fa ngala fa ka we ba le ko le mele we ngi e ke fa ngala fa ka we ba le ko le mele we ngi wa fa la ngor kupe fa le fo le mo e o kupe kala fa la ngala we le fa ngale le facility fo le fa nga ko lo ninga le si ongo se la wafe ia o ka ba le pe lu se la ni mo su wafe er ka ba le fo a milion longo winga aku sisiku wa lava makoko le sanginga le maro pe fa nga sias pe fa nga ku per maro po felava wa lava makoko le sanginga le maro mo fufuanga ia mamao asiak au pa ro ngai ka nga la uri ia mai le ilunga ai loke kupe au loke me ko ke le mamla mai ia figa tafu ina e fai ngata tele e olo fisina lu tau fai tu ala ale tau tu samalo to mai tu langa tau tupi ole ana ma fu anga ya lai ona le ole karango mai au vai tu nei si utala tu le pa ma na tu fa tanonga e karango mai fa mai nga umang fai mai ole le yongi kupi ole malo ale o karango mai il songa fa nga fa ale ka kau kupi Atuai, yo la so Asiaka ole ke le yo kupe lai
o lea vangoa mo Pasifika a koa lava. O lea la foi ngā lelenga o malanga ia ming sky pafo leo whanongolongo ma ai po a ni kupe o mpainga ko whangainga mai mea alofa nge ia kung mo grants. Ma kauria ese grants, ese loans. Ia kia ula la kou ia. O le mea lea, o leo ke lenga le mo kwa ukia i kule e pai. O le mea lea wa lewa kaunga ngā whaia a pandemia. Sa kau ang whangal kupe le sau ma ku kongo kanga ka wa mele ngai ia ma ko foi lo ke man kwanga labar kala po ke lopo ang losa fa se mai ke wo se a lo ke man kwanga le ia a lo ang losa o pandemia fa per kala e aku kongo fa nga malo ko fa foi kupe wo le whanga kupe wa aisi le lo whanga wa aisi wa kele kupe ai le lo whanga o le mela le ke wa ngai ia i kako fa nga malo le ngai o leo fau ko inga kako i ko anga whaanga kupe ia le wak kupe poro keki o ala wa kupe ko anga whaanga o makauri e fo i o kupe ia fo inga i le kupe le kaunge kako le ngā velka i se lauri mo se fulu milionga me whapenga e le a whainga ni wa aia kungu i whaf langa e fo i lako peng whiki vunga mo family support, child support o me whapenga e whainga lako interpretinga i ko inga foa ia ma justify ai ia me e fai sa moa. Pea fai un kupe e waku fafa. Ia ke aula ia o se mele lei kele mele fau ko inga il parimia. A me se fai o konga e fongo o fongo fonga ia fongo wha vai ai kumalo. Ko anga e whao ngā. Ali lo whao ngā vaingi ka fonga e consultants. Vaingi consultants. Ko kongi a koe e fonga e plan le whao ngā. Ia vai le la o mai ia fia. Maki le wa afa maki apelila me yungi ko kono ma afa masinga alele lo ke le milionga bar se la wafi malo ka fia kango e fa ngange kupe ai ma tu meta ti la tu malo lo morning fa ma ni wa te lo e ta si le va nga no i loa mai fo ina o pale tu whainga malo le fast mo o minister tupe ia analosa le sa i whamari no i nel vaenga lea o grant ma meo mea lofana e te tau ana mai whaonga e te tau ana mai whaonga walanga a uma inga le pirioka ma le teimina mai ai ma tūlanga i le whaonga ina lono winga mo e ka kaulanga koe whaafoi e ka kau venga faile li poki foi le e ka wai wale mo mia sa mo ngi kupi a ole ka ke oi baka ko pisa le mo mia ngi kupi a le foi la le fa nga wa te lo te sila le fonga li pal mia ole la var fa so le la vai ai ko kongo va ole mela e fai e kau kai pe a kumu ma vai ku ngala ka wo ma ngoko e mo mia le ole me fai ka wai a mai ka wai ku fa le la ye nei vai nga ia e fa e le fa pena a me ngofo la e ku fa ai whao ngā tatau i polo ke ti manisio vai. Pei whi non back to school mal vanga le. Tatau mal longa. Foi mai. Whao wau le wha soa ni vanga le whiwhi.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Ia, fia whakasi ako o lewa maufole avango e koe wha o ka ko pokalame ia masifongi se o whaalinga o umanga kui ngako. Whafkaki ala ko o lo mai mua mai ia masifoi lo whaanga ko mengi leo lo a mai nungol ka ko pokalame. Ia ai asiaka. Ia, so no mai. Whaftai ali a tau o te wangana fiafi. To e whailo atu le to telo i la tau ia le tu fisiri mai i le tātou tālonga na mai anei. Ia a le alo le atunu ia jai o pitaya manu malo le sunga jai o pitaya i lana panga. I ai, ma wa ai manu malo ai. Ma ua to e wha mawina i moro nua taimi ia te ia le fusi fo i lea. O le tapu sanga lea o le Safa Championship. Ia le Safa tonu ina i Amerika i Las Vegas. Ia i le afia finei o le samato. Ia au te lo le so fua le na tatou nei vanga fo o le afiafi. Ia au mafaso ai fo i fa taila i le tula i mai o fainga malo o palasi la lo tatou i talafu ia na to sisi mai fusilanga le ruri le o ka fai kwai ia wa to sisi sila la li fusilinga ia or kamala nga ile i mau mua se Pacifica po se Samoa never leo le ru te mira o tatou vai o fusi er ka malo ia fa te tele malo sa ili malo ia ile fo ia lo tatou turu Jai o Petaya, congratulations. Ia ile champini ai. Wa koruna fusino bo umbia ko mano. Ia. Le ba fai na vesele ula fala. Le ba fai le ba na vesele ula fala. Ole isi vaenga le atawa, fa tawa lo ta ka vaina la le tulanga le ai tongi ai talafu. Ai mai se ta mau ai nga fa so ua lau vivilu pa ua le fautuanga au vatu. Fa bole ta doia ia no to sisila mai ia first 6 months le o le tulanga le kupe boba ia ta ia I tono so ta tu o le first 6 months le ia mai ia o ai le to December no winga ai le sisila mai fo ia ta tu atu le fikale na tu na tu ia o le vaenga o tupe maua po ia fa ma pasene fu ile o tatu tupe maua ma tatu tupe ai jala fu ia o le ua
ta o to ia ile tongi na le tatu fai nga malo ya mare swinga wa ia dei talu mai ia le ita la futile tele la a tatu ya mai ipaya inga botu na yatu ya peka korwial pa inga le ita pipile atu sa o le lo ke lo inga foi e me ka o forgiven debts fai banks ngai pa mo ka fonga over ko su ko sanga o yai kau fo ka ki pe maka ka ke entaro nga me wa ke ri si ka fu nge o ka fu foi mai kau sanga ke leng foi e ri ta pipi mo kule so a ngai ka fu nga over ko su kau sanga ngai facility nga forgiven debts e fa nga pala i a ve se nga me pa o le va ngai le stala le fo le stato ngo le wo remove le tato ngo mai le lisi para blacklist po le lisi duty e por lisi para ale European Union vai ya o vai o ai nei yo le tu le mai o le fai nga mano o le o tau le la tu ai ya taru ai le matulanga o swinga le mo le au i lu mo le tatu o tunu o le si vai so le ua matua pisi le official palemia i le meo le kai wa tai o tunu o langi wa fia malanga aku samo o makau kia tu langa o wa esere ko o kai o wa ko yeti e makau kia makau le foi o le vanga oi ya ku o langi i menge va kul pasifika ya me sia samo ai me sia samo onga e kai mi ma ko fongo ma maskasio o vai nga fonga le ave la come samo lo ke lo le corrupt samo ai le finga ka fia e ave me alfo fonga me fonga ngele Southern Cross e si vai nga ia ave la container fa me kinga nga ko lo inga corruption le samo ai le finga fia langa o me wo manga allocate ave ya ku ai o le mele ku punge o le li poki mo samo po yo ave inga me fa penga fo la mele wo ko ngi kai o malo wo le vanga fia o ai ke le yo le o fonga nga fa le kongu le lo ki le la ula ko lo inga le fonga transparent le wo ngi finga malo ma fa ma nga me ku o le fia ko e la wo ko kupe fa ko a sia ka fo ma fa fa pe e alu ai ke wa fande e fonga malo ka ko pro ke kingi ai o le 5 milion al kausanga e le kai me la fo kupe mai sa mo ya ka ko ngi usil ele se le ya tawa wa uman le mato fodo se va tulo tele fatita na fai le fono le mato wa songo fu o le masina i manrewa na malanga tuai la le loko po man tu loko po tu fono fa vai na na malanga tuai la le mato loko po man mato wa councilor Daniel o tu lo fa matala loa tu pela ia le fa ku ko le malo le tatu fainga malo tele le ava tu nga i loko po fono fa vai manga ko fu fa vai ia ka ko o lai fa la wo introduce le fast sa mo o me ia le tau te fai New Zealand au se ka dia e te lo foi fa pena foi America te le lo pola le tau ngai nei America o le winga la utala o go fo le mo fa longo wa kusa wa ia yo ka kalinga o ngolo fia awale le anga i ruma langa le wa sa no tonu ali ata o le vanga le mo le anga i ruma o fa longo ku ngai mako i funding so ngai le mai ma lo nga ya mato i le loko soli e se lau milion ngai avakua ngai just for manrewa papakura takanini ai ka kau ile kausanga ai e ka kaunga umare kausanga wa umare le nga faunga e oi ya e sila le ngai ya tu no wa ka ule 2 milion ya sa mo ya i mata linga o tato sa mo o ka se nga 2 milion ai a fa fonga mai la se lau milion ile kausanga le mai e ku fa fo kua e la ve ai man rewa takanini mbapku ya le wingala na le ke sa ngwa ko ya imagine la ina wa malo si vai o pepe wala ngorka o pepe le ar fast olea ora ka ko pepe lea ole porokeki ya porokeki milion ia ole ai koro si pepe sa se pepe le milion nga kasi le nga makamer pa inga ko nga ia le koro le 1 milion imagine oile ya tawo mar fa funga mai le tunu ai o nga mo le savali ai mo el pepe
e la ke sa ngo mai who knows maybe uma enga ale 5 milionga o se 4 milionga ile o se 4 milionga ile kausanga ia 5 milionga ale ku malo ile 5 kausanga oh my god boy e uma enga e o ya ka ko i si lo ka ko kau ke loan mai Samoa wa apalai mai ka ko funding i Samoa mo Io e ka ua kere ka ko fai ngā wole o fai ngai Australia ma Amerika. Ma ka rio Amerika e le fai e se kungu le o Amerika. Pare ka ko pi i a sai ngā fai me vale. E mo i lava o le mo manga ka ko fare kukuru ka ko fare pala. Mo ka mingei. Pa ua ko Amerika. E le fai Amerika se me fa penga. A ke vai la o ele kero kupere o se fenge. O se Amerika maneito o fia pilionga kupe fengo fianga mai Amerika le pilionga i Pasifika. Il Pasifika ko e sa mo ala ko i al Pasifika. Inga ko vole ka ko ai. Ai o le me ka o e kia. O ka ko pipi i ka ngaka i kupe. O al mele le teua. Nga me pala me ka ko i mo mai o i senga. E ke ro ma fu anga le ka ko fie pipi i senga le kungu o senga. Langa kau ke fia wa langa e fai ngo fia nga mai ai ko kongi ku pulanga ile ko kongi ala wa i ngo for kai mi ngai ko ko so me alenga mo musu ya Amerika o lo ulea la ngona o le me alenga le fia tior ka ko palalang le anga ile corrupt o pumong nga no ele fa pe a me para langi uma ele alo wingo lo tana e transparent e mo o mia le awa ava ku fiso soangia kama papai ya e o le transparent ma le accountability o mea la walu nga ele se me ka o se fa ala kuwa ele se me ka o se o le breakfast for le karango ele le professor fa pe ngir mafia ele se me ka ele ko e loan mai le fiku milionga ele se ku per sainga vai o le mafuanga tonu ale na fia ile le HRPP tu le pambala na fainga malo e fia o isainga le anga e fia fai ko nga tio fa lilo nga ma tio fa penga ioi leo mai e mare au sainga o mai e o ku fainga luenga ai tu tifle ka ko ngai kanga ka sa mo ko kala ke sa mo ma ngai kanga fainga luenga a o mafuanga na pi tau te musu e kau ki o kampa pa e ma Amerika wa fu ele ma fainga ko corrupt fa pe ia tio se fa Amerika e fa pena foi langi usila ma Australia le e kau ke le o corrupt fa pe ngangi faingongi le ai e a mai milionga ma fai kau fia milionga ai mo mia foi le accountability ma li poki transparent me uma ia o kako e foringa mai te le fainga malo na kuanga ia e fa ale fia ke le o le process ma le ui mai le ora sa ai fia re va me foi le pi fa kami mai au kafa pa ma fuanga na le atu e sa o le lava wo fa fe kai lava wa be sui ka ko fainga malo wa o le wafu lenga ku nge fa iva yusu o le amakanga nga o me ke kere senga leng fa nge wa foi la o la ilo senga wa makang ka ko la ku ka ko loko senga ku pe mai nga mai fa ka ko fa le pala ele fa senga ngo mai repossessing fa le pala I'm fai senga ngo repossessing ma va le repossessing le wafu la lengi me pala ai kusala o mai fa pe o le awa ele o mai ave o nga ele manga wafu manga me ai o mai ma fa ali liu e ave ma military base yenga o mai lola ia ele nga kai fa ia ko wafu mo va ma makula ko pe nga run la dole port te lo le o no se fa tu lo tala le te lo le fa fo me la u America nei fato a o mo wane ya mai le fionga le meia le a nei Atlanta le ufa metai tu la mo Samoa o le port piko i ke le ai ko Kongo America le ELA le Long Beach le fa fo mai la America ke le agree la ita o le wafu piko i ke le ai ko Kongo America ai la vea fo i wafu ke kele le top 5 wafu ke kele a le lalolangi le i Long Beach ma i Anaheim o le winga na fo mtelanga
soli e o ne sainga ongo se lau biliona 600 billion le operations ole wafu le faianga ia Amerika le fo ila u kilo Donald Trump son ole a kut pai ai sing hao ma wang sing ma wang ai ole a toi se ia ma toi fafu ku sai lima o ye ongo se lau billion generate every year ile wafu le port le ngai i Long Beach levan ma fa so ma le fionga le meia 2 days ago ona o ava no opportunities man to level le fionga le meia le sa balanga tu na di usila ma feilo ai mal ia matala no hai ma i vaenga manui ai fo il Pacifica mar community Samoa nei a misi o so ta inga ma Samoa le la ia nga ruenga fo le ta pena mo nga ruenga fo i fa wafu seila ma na wele ma fa so e pule sai nga ia ku sa le run ne sai nga o ne sai le foi la o to tilo tono job ke lo nga o mar ve vesio ka wale fai ma refia ka kara ki o Iran ia foi fa sanga mai lor ko inga ko ka sei uma la to sei uma to pule la vai America ia to run ne America vai la ta to ia au kai i asia i ke o ngalo o le se feeling lau kele ngar kai minge o la kopo pone mele kopo pe la ya lo kankara ko pe le simo ko le ai ma se popo hey to be honest man to mai ole skekele o kai minge ngak sir fia foi it's a Democrat California la toia e le po foi le ya la tone ole a foi Democrat man to Republican le tu la i te bi de Donald Trump ai so far la ile taua mele le ngo ko fa ko le ko ngi e po le fo i la to internal fo le fese inga fa vang fa fa ai o no ile vai fa fo America mai sia ku o e ko ku fa kasiro e tu fa e ngai vai rola ia le e le ma sesi I don't know maybe like tiana tanga tala like criticizing for ile vang ai pa so far au fa ku ka ngai yang aki sir fi fo i fo ma Navy SEAL ma they are going about doing their own thing o le siro ke ki le nga fa oso ko America le nga oso ku la ka mai ngai le siro ke ki le nga ave America anga I o ngoso ku I ka ko I le ma mau ngai le area Victorville fe le fa mai le ma mau ma ile military base o le bingol fa mtlanga la ele ai ma se popole fo ile lo fa pe mai e aru mo ka kilo le langi ki fa mai se e pio e ki fa mai se lo ke ki tu la la ko pusa la le na John ele se vai ai ele o tu le mo ai fo ila le pui nga America de temi de nei e oi ele o tu le mo ai le ma te tu ina le ea tu la ga u ma fa pena ia maro asi sila la tato ia tu la na le nei ia pa sofa o le sila ka ka ia makwa fia ke mi soli o le au Iran ni tu tonu America ko ai fia ma praise ka manga le mele na kupu ngai le oswa inga le ya sa wa ese fa ta tu mai tau ma mau mai ya ese fo il to tele tu tonu la vai ia le na tonu la ma tu langa so alta fa so ila ya ta wa tele le mo bala fionga le pale mia to e fa malo sia ta tu so tanga ia ai mesia America Samoa ele ngator malo tele America ya mangko le tawa e kuku sarkala mai America Samoa markala va ku ngai California tu sale le election ese senga ya o le winga lan fam talang nga ya sio ka ko uso le moto fianga sio ka ko uso America Samoa se aka ko le leima malo no sitato fainga paanga ya telefo ia o le si vai ngai fa fita ia o ta ia dulang o tupi sila nei le atawa na fa manino le fionga le parmia o le fofuanga fainga malo fia me ar sap le sa ia nei
o le porkalame le o tu kongu le fast e o tu tonu la au le mali to mala na ka pe le tamala na fainga malo o mana fata o tol fo ngari sap ile se furu bilion nga fo ile li e je si le fiers furu bilion fo ile le ave nga ia sa fata ma se va e o tu to tonu fai mai o mana fata o tol fainga fa vai e na o le 2 milion na tufa ai valu milion nga ku kongu e fo ile le fai fu ngari malo ia alela wa tu lor fa nga malo al au de ma e si le fa penga ia wala nga ka ku karango fisika ko fast mo ia fa le ile le ka nga ka ke i o e ma le umar fa nga ka karen ka ia ai si le ta to fa ngoina e su wa tu le au de ma le to mala na fa nga malo e o tu ton o la ta o to mai le au vivi na ba fu fa ta le na e nga o le lua fe o le 2 milion ai ave ia sa fa kama manai afio anga na afia ia na nga teifan ai e varu biri onga a ka ki ma lo e fa yini si fo nga fo ile e le la wa tu lo a fa mai male mar pal bia le wo ia so la au del mani to le ai no ave umar si fu biri onga ia ave umar si fu biri onga ia sa fa kama ave ia e le se mel ala i fo ga mai e ka u fa ye fo ma ke wa wo mai wo se e ni si bol proketi ai ia afia ngi or pro ke ki nga afia nga sa fa ka mga kaifan pa to le wingo le fa metala o le tangata lai ye ile alofa moni fo ile song ai o lo na moni na ia manuia ia manguia sa ia sa mo a se fo uma fio anga re to o ngai sa o le I think o le simengo mo wa ko penga ba ko ngusiro ko pe sa fa e leila se me alen ko fa si fufuanga o menga ba ko pe ve ave ai a le se me la ko fa fuanga fufuanga 2 milion ka sa paka e 2 milion ka malo ya la ke le ya ku pe malo ale o le wa le fa longo ele uma nga le fo ile su fa milion le mulmulia a ko ngor su fa milion ka nga 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 o le malo fa si fufuanga e ku sa fo mal me wa ba ko ngusira la ko ai le uma fo nga la fa longo or it's an ongoing process for le e fo ia i funga le ba lai o sa mo para me fa ia vai nga na le tamau ai nga e me se fo i o tu be mo o e a fel ta fa so le fo i a vai nga o le fiafi o le tu tau vai tunga o ti le o le va ia mo lai mo le ai ta o toi pa nga tu langa fo le o le whaka o koi pei o ia po o le toe o atu e toe se i mai e toe ave toe whafo i le waa New Zealand o le hila vahe ngali e toua o tā whea ia la ua maua suenga la ua maua ia mamolia tangata ia sa saitu o le whatamala i le waa a o le ae whiwhiwa i le ka kou waa ngā whangua fo i le nga male mo i sa vai e le ropo e mori ai o mori va a focare venge ai mori va mo o le si mai le o fare pui le si leo tama ta ile le si la le na fa ma ni o liki e tua informations ila na wo gang member fo ile le ai vai la fo marule lo ka ko fa ya ne kas ya le me fa ke ni le fo pui mal me nga fa e fo nga ngai bani ma luani mal ko rua le nga mo ka ro nge ku so ko fa le ko fa pui pe afu ko fa pui le ke ngere o le liki ko o information le i ka ka drugs e po ke ngi fo pega na wo tau wai ya au mo do beona ona o le tu langa le wo tau no ya fa malosia wo tau mai ke fo ele ka kau fo inga ko sa ngofo kua no ele fa to se si tu wale umi fo le mela ngofo kua la fo ke le si mela fa fo nga ta tu a vele le si fa no fo ta si le no fo nga tangata ina so nga fo so nga ka loka ma so nga ka fa ya o be fo le na o tau no o ye la tau ya o mai sa te fa matalanga le atau ya pe na tava va ye tu fo ma fa no o le tu langa fo ile le si ya tamai titio se tatu wa o fo ye ya na wa ya le na afia mai nai pesenga i nai vai moso o le na paua le o lo fa no anga le mata upule o lo fa no nga tete
ele afia fua to tino mo le fio anga vai moso ma ai se me piko silinga o fango ngoi le mata upule ole le malu o kamikia onga ole a onga lai ku ko kong ole fio anga a fai foi wale malu ai lengi kamiki vai moso po ai ngai kamiki kakaso to binga na la tala la ngai o le utala no atu foi le tau o foi tamatu ai o pese ngole foi utala no atu okay ngo fo i vai moso mo wa o ngai pese o savali le wala papa le savali savali mai e ka ke savali ko ngole ai fa solo mai ai o e sau kwa o mafunga le e tau i le fale o ngai pese nga ko e fer wa ia kuinga e le tai le fa posifato sesi e tate la ngona le leilo tamalu puipuia iyo pa wa kai me fo ile ka ki fa longo i se kala wa vala au mai se ko ia ingai kua ngai ko ingai au ka fora wala pe vai me ma ku ka alo le fa alo ka i mo e wala me tula ia va ro vala au i sko fo la lua so i fu e nalo iyo ia me tula ka fa pena pa wa kai mi ka ki fa longo wa foi lele wa vala au mai ma fe ei mai ma oke mai ko inga maro maku ore maku ka alo ngole ora kele ai wale o ye ore fale ai tati savari solo ele ese me ka ke pole ola ka savari to tono le nu ola ta tauna malu ile ha onga mata mitiao le vai nga na ru fa ngonga meren ko le mai ya le ato ya ole ke va ku mo ka mai sa so so ngi si o ngu inga ia mo ia ka mai o le lave o kaiming e a siaka o kele o a inga le ngofo i ling ka ngu ya kon fo ka ngu a kele o fo o a vese ngu ia la kula ka ke pia ia e o a inga vonga e lai ele o ele e fo wa ia ngu mangi o a inga fa ka fo ngo mango fo ai a le foi me se o ka me kinge le ke va ku isi aka ia nga mai isi va nga la fa ka maru o la fa ka o sali inga ku pura ka ngo ala le o fa ka o sai ka va ole fasinga le mo ke fasinga ka mai kire sole ele ni fasian ka mai kia o inga mang fasian ka foi ele le ma fa fa ka mai kire ka fasi pe sufa e ka usanga la saulis ka mai ki ye mar fanga la le kinga ga ro pa o le o kele la ka vale ala fa ila fo ringa mai o kwale anga o ro ka mai kinge alo ma wanga o le aisa po la ro me o mafu ai o ngale ko yengi lo foi mafu fo ngi ka mai ki ma se fa ko foi le kai mi ka wenga lava o le fasi au ka nga lava al fasi le fasi o le fasi ka ka kwale ya mi mafu fo o lo so ba nge fa fo mai samo ale na to dua fa tai au vai atu le fionga de lipulea o nga Steve Mawingoa talu fais ya o le fo no ta ya pese ngo ya Steve ya mo fela no mana nga lu fatasi ai ya o fa fo ya la tambo Steve tu lo le fionga de lipule o ya na va ya le sound system a to ala va ya ale a onga le na fo taimi ale winga alfa metala fa tai la wa ya wa sa no fo para Mawingoa ma fa tai le pui nga ale no ele e pe ana fa ya tu ele a fe fua mamalu ma pui nga malua ale fio anga ole tamal fale ya mi fo i ole la to lo ya une man le ua atule matua ya pata wave ya mi fo i ole la to lo ya to alam tiu fea ya maru malai ele su ya malu ale wingo fam tala ela ngona so stanga ta vai moso a ma lo fale no uma e ngate la ngona le wingo la tala le fayat a foi la ua tu tamiti nei fa so e sa ele se lo so mauti noa ale fa tau su e mea nga e nga ui io e la wasa solo tu lo lava ya ta mi milo tu pai pa ainga o anga ia le ulai kia io e o fa o la to wa ma fo fau e mo waingi ke ngai me wa ta sile me e tele na malo e mo to bi titi malo va fa bea fo ile le se tau fa te ir va ye te neti ale lo na o ino yo te neti ia i me yo vo fu fa ia o si va ngata te vai atu o si te mai titi sia le na o nga o so kele ile o di ia
e pe le vana lua tu fafo ai le lope ai ole nanu o tamai tu ta sina vai nga no tau va vai te ai pe ai wa ngangu ye ka bai kiki e o tua i ole me le mala malama ma le ola vai no winga ole ngangu ka bai kiki ai me ole para u vale aku pe va pe vos pala io taro fatu lo se ya ken nawa e vai io kom ia lesi a tiro asa o pen lo te fata lo fa ia o so fo ina o vai moso tamai tine vai moso fo ima ma laudi ia o nga fo i pesenga e lo ngana tate fa ia tua e la ngona e tamai titi ma re tangata sa o no fo i vai moso sa o ma fale aka sa e la ngona le lei e sa valia e loa o nga nei lai to tonu o fale ata sa valia e pesenga sa valia e St. Mary's ia sa valia e St. Joe io o sa o ha o ngani o lai to tonu pe e paua kai me vevesi ai o kai mo ka longa i malai ia matulanga fa bena ai a feo ai ka mai ki o a onga ngai ko kongo ngunge ele ai ma se kingo ska mai kiki e pa ia fua matulanga fa bena o foi langa la e fa malu ai e pulenga nu a wa e sele tulanga wa ye le me o vata vai tu o matua tumu le mole au au tanga me le o vai tu le ya to o tama ia vantur fa ia mana tu muri mai dele aisa o tama ia fa ingoa e le to nga tupulanga o tama ia pi o le au au kanga mea o tama fo ie o ngai le fa nga reka o le pensingi o nga mea ria to ke le ma bro vai ngame e wan o kamanga o tama fu i o fa mo puno waiku nya po e ta ungo mena tamana e fo mai ole ai sipili i o isi pe o pensingi pe songi pensingi e pola ia na fato i fo i ole au vaenga na i fo sa fai ka me ke ma ko un menga so pensingi eso ia na le mena lo to fato i so pensingi ai ma nga le ole so fasi modi o so fasi modi por ai fasi modi o ke ele o ma ko kai miranga okay ro Pia ar kai minga la wari o mga ko le ma la uringa e mo menga polo wai kumale menga ma ko kai nga me le pulu e o menga sa vai kamaki o fai sa vai kamaki o fai menga lo so pensing o pulu male e mo velo stein laka me fa penga a me le polo wai kuma me ke fa mai disi ko nga so pensing le la ele ma ko kai minga ayale tamale le ole me pefu o le falai ele ar kai minga or ko kai mi le ai kai minga ko i basa ole ai o kera ngono to taimi por taimor puru uru taimor puru uru o ko eu mau ngai la no va ko ingal puru a como que sei mai eu vai sa que quero se vinga fa mai eu sou puru mai ka fusi vinga e langa mai puru lai o milalo ka fusi ia ka tino ka ke fi aka ka mai ki a menga sa ka faro kai ia era vinga la te tara o ma fuani ta pe vai ngale ona ole me o tupu nei i tamaiti ma tupulanga ia o lunga mo le tulanga i fuala au fasai na male fa ngai na le wai to no so tatu aturu ai bomboli al fa malo ona ole o misi ka fo se lisi le ngala mai pa ya sole nga ke ngai le lisi fo le la to fo mo no le lo ke vai kuma o fa solo mai ke le au rap pari ma au pepesi ele mawar kala ko ele mawar le ur kala ko ele i maua le uro kalako ko sor mele maua mai te bine na o kingi vai ma kingi li mor kalako ai te yo o le uro kalako kan kai mo o le menga le alenga
le lava e leinga koinga kikinga le mele langa le lava e maua le au ia akingiri mol kala komba como mai var kala ko ele maua le uro kala ko which e sa fo la i a siaka i so mal menga o truck test al maro le o fa longo fa pe wala kan fai ia o le ki lo nge wa o karongo le se ringa sa fa langa truck testing e fa o la le umi ali o la menga ki fa nga e mal malwanga o fa kula ele o la le fa me sa fa mo test fa nga fa nga luenga fa la random test fa nga fa e mo wa la le uso le ka u nga vese le lua so nga vese fa langa truck test ala ngo fa yaku pe la va ele fe kau truck test le ka fa ka ko e fa yaku ka ko le bang ro ese le me ka ngo ma ka fa nga truck test o go le ke va yaku o ke a fa la umba o le lua ko lu fa aso e fa nga e ka nga fa nga fa mo le o e fa ringa mai e fa nga le mo test pa fa pe la klaka va aso ke le ko fa nga se fora fa sai la le winga o truck test le pa fa pele le vanga le ko fa nga isi fa ka di pilio ka se ke no pa wa truck test le no pa wa ko nga test le ke va ki a sia ka le nga mo fo isi le lo mai ku kuila o le truck test le fa nga ile launu ia fa nga le launu ia a truck test la nga e lunga e la kala ka le kausanga ongo masinga le il kausanga e fa nga ele uru a truck test fo le fa nga mau e po la ke le kausanga e fa nga lo ngifo vange fa fo e fa nga ngifo e fa nga ngifo test tai ye ke aula yo ko nga test le fa nge ka ko i le ka la mala mai ye se longa la fa nga ka kongol vai aso le kongol fa so fo ka mo la ile o ka fo la ka kilo i ka specializing e test inga ia mawar ka wharenga ngā whaanganga le ia wharawhasai ngai kongor koru le ongo māsinga. Wa te tauna, au tau whiri whaanga solo. Mara tua mai. This is the time. Now is the time. Awa sa awai lau sau ngonga. Lenga e mawhai na tupu le mele na. E mawhai na tupu lau nofo oe. Ai mese le laka karango kanga kalai runga le lau runga le udor ka lako. Le udor ka lako ka whaanga ta wa ta ue ona le upu lea. Lai kusira fia e pa angor ta por kalami le ka fa nga inga e fa ingo fia nga iloa e kanga kai e rungo le bole le ugur ka la ko le fia ye fala au fasai na ya le e sama le marijuana e lo for treatment e lau ke fia e dehydrate yo la ko kingo fo ile ma tulanga fa pena e ma fa ye ongo o se kai mi wa ka mo ma sangia fo ile lo mo fa ona le mo ma detect e so enga nei ma pole halava alo binga lo ta e le au nga fo le uminga kaulangi e le ngi be fia o le upu mongi ma le upu ko sa or nga o le lui fo ile tau na vatu mano e koe fa e le se nga fo ile lo ka ko ka mafusu e kau ke aku maka u ka ko plan i tau tu le vanga sikaki mai o o le winga lo fa metalanga awa a fai nga e aru kausanga ngi ngor ka ko la tala no atua u le tu langa le e au fai nga wenga fa pui New Zealand e loa le le se panka wala nga lala wone langa e umana wone lana luia pe a visit for lawyers visit for ia ia e ka penga le nga e randomly drug test o oi langa le sau le di pokilia e koe feio loa sau drug test ma tūlanga whapena ia ele whainga palo ele peio loi kua o alama e te sira fia la tae a uma uli ma fiafi ko kongo o le iat fo i le mau ke aveanga i paunka wa en tai toisi paunka i ronga kai mi pe lua ko rui kula avele i le iat malai ka alo hui le ka alo i paunka o ke longo fie lava ma so se leo pui le pango ka la ua kau mawhai e whai le ngā yo inga le nā mōni na yaso por vai yaso o ngolai any day em whainga whai ilanga drug test e te sila o ele atou ia wa ku e ime ka ngofi ku yo la ko kingu fa sau sava vari solo makolengi ele osi si ele ngale pa wa nga o le me lau te whai mo le vai yaso ato o aikia
e ka ilo fo I le mafau ma le expert o le fo mai ma le au ka mai pe ku kusa fo I ma me ko kia kama criminal mind here yes leo kala e matua e makua ahead fo I ma advance ka pe nga ka mai e tau ma fai e drain out fo lele ma faaru ese tūlanga na o le mau ai o tūlanga wa fianga o le drugs I le kingu Aluinga la na le no te fai atu. O le umi fo inga kaulangi o ia mea ai le fai. Ia e kakuia ma fai. Ia ua mamar kanga kalanga langa ai sa fa so ako orisi main le ulo kala. Orisi wo ma lo si le tulo o le uor kala. Ia ai fai enga. Ia ua fo so nga langa o ko ki kausanga ako fo yo o sacrifice le tanga tano na le te fai o le namia. Just se pasi ai fai ngore ole e fa penga ole la o ngarka por kala me walanga ole tati tau mo fai e kava ma kuava enga ma fa ai do atu e te tau fo na manta ali a fa pe mai wa fa kula kala le ya tau a fa pe nge mongia ma fa ma ngia tala ye wa nginga solo lunga ma upu ye avangi solo lunga ma mori mau tangata o lea e a fia ai kangaka maua lulunga e o ai ia ila ko ro ka ia makanga ruenga o leo not tamantanga ruenga por ofia nanga le ia kala ia o mai asa fo ile fai vai le asa masam e ia isi kala nga mai lunga wo fate ia fo ia o ia na o mai na ele o alo are kala ngoa le sia ringa kala ngoa mai e na te le o iloa o lai record ka lai record nga ia so o fa so la ia le fa so lo kele la fa fonga mai ia ko mesinga sui ko mesinga mai la to uma o le to tono me tanga wenga o ai la fa o la ko fa ia me ia vai sia ka ko ma fa nga le ka ma fa ia ko ile malo awa ele fa pe e fa ia kur pa le mia o le a fa drug test nga lu le o pa le mia fa ele hai ele o foi mingi ska fa e nga fa ia o kura fongi ai pasia kula vai fo mai e pasia kula vai ila ko lo yai le ko mai ia maka ka lo ke fai le ya dawa a pasia ku ngai ala ai sa ka ia ole ala mamala le o sia ka ku wa mi e le lo la po a fe fa ka mu wai e manga ila le ba kon ka fa fo fai a fa a test fa ko biki la pe fo ringa mai e maro se ku le test fo le fai le isu le fai ko biki wa kasi nga ko nga test trucks e fai e si le ba ko ka fa fo e fai test nga oni e moni mfa maoni ya jawia a fai do o kele ka ku pela wo ye pa tasile awala a fai wo kele a va ku longi fa nga no le va ku kongi mai lo ni si o tu e fa to te ya va ngai sei mo wai a wai le nga fo I le so on tatou ia te vo ele ao nga fo I so nga ka ko pepese ngi mea ai uma e fo ya ele fa ya e uma e fo ya le wa makar ngai le wa langa mo I sa o le na va vetato a mata mai ile snap election but o le wa ka uma ya nga ka ko sa vringa so ia dia e vela e fa ngo fikire fa ye nga o nga palasi a pani marama mai rampuka fanga sa oro ko kongu musu nga wangi ia vai la o ile aro soro ko ai anu afiki aru le uro ka lako kire kai eva ia kunga o amai mai ia le winga tal ele o fia o kere fikire au ile au la mare au ai kala o ai ka sa pare bia bo como singa bo ele o fia o kere fiki ingai ka maiki ile au malo vale ye mane au le au ai o yu ye mari si o vai ngare kere nga o I real masters a o lai o so sa o afiki o so sa o lunga ma vo isia wa le lei ona ta pena le wa le lei ona ta pena ia le fa so longa e mese for kai mi execute idea so o le tencha por fa fika o ka pule asiaka
langa ele fa penga kakala ke whanganga le ia whara whasainga. Ele nga kakala ke whanganga le aisa. Ka kikiro nge le i whinge kama le leo ngusila le, kama kai leo ngusila le. O mele nga vai ku le kala lenga sa leo ngusila lenga maua. E ua fia le mele anga o meo le kupe ma meo ka abale. E fori ngomenga ke le whanganga. Ai fia kalia. E fia kalia meo kupe, fia kalia ka abale. Fia kalia ia fale, fia kalia mo me foi ngai maua mai ele whanganga le aisa ai fia whanga me maua mai aisa le luxury le lifestyle maua mai aisa o lau kala ko sa o alanga masalo ke le la kolo ke le whanganga menga ai kele kupe mo kele me ko kongi o fale o me fa penga ia lenga mau ngai si me foi ngai ele kula fo foi le ngusi le fa pe foi ole recovery proceeds of debt proceeds of crime recovery debt recovery vola le menga ngor ko ole kupe ko e mau mai me fa valea po me aisa e u el malo e ko fa foi el malo e a fiela fale ka vale o a uma menga ya oi kusa pekere whawanga leisa a whai o laike karia inga menga. E koe abe uma o menga me uma lawan malo. I lalo kula fongo. Ke le loia sa mua pe isi kula fongo whapenga i sa mua foi le. Pe uma lawa iai. Warengo whala kua kawanga i le mka upunga. Inga ia koe, inga isu so inga ila kou. O ke eo ke le mea ele inga luenga. Le na tonu lava. Ole saunoanga lea lau admit tamai tai lea. O le fia i le kuainga life fo i le e vai mai ka ngaka ki aku ka vale kaunga ka vale fou the lifestyle fo i le e manga o le vai mai o la miliongia ai o la mai miliongia ni kupe fa so tula fono ai o le pito i le angala o le ngofo liki o information so fa inga o ngi kau purepulenga o plans a leo e ono attack kai kengi ia ma vai ngofa pena ai ngofu ro maka pale tu mai la o le no far pui o far pui me tu langa ya ja o vai nga uma ya na wo o yeka ku samo na wo o sa ko ku na le ka kai le la wa ku sa le melang fai le ka mai kai le man melang fai le ko fa ka ko ro mo wangi ai ole umi ka ko ku ora ka ko le longe ko fa ole umi finga ngala ko ka ngai ku pe ola wala ole ngadwen o menga o ka fia pela por ka finga o funga ngo kamba ye mau e rate mo ka funga fia mo le longa inga ye mo moku ele le lenga le ole le fa nga o kupe ala wa isa e ole la ngalo ngala ko fa ya a foi lo te fai atu o le ala na ya laina e makua i sulu ale ulu o resi leo e matua i corrupt mapupungi kanga kakulei ona o le tupe ia wa a fufu mai ngeila a fai ngale iwa fe le eno a koa o e maua kausanga lau eno o peile maua pes furu afe fo pes furu kasi afe ia o le ale wa atato in reality ele se me ha ngai maua nga ko inga ku lowa ele pe afa pe o ele farko ru mar fanga ko si ro ainga la lo foi le na le an o foi tu ma fuanga nga ya la inga ngakele nga kumu mai le au kau apu ma kanga kayo mai nga fa vai temi e tumu mai leo fo mai fa ya onga ma fu isia le anga e ma fa inga fies fu ko sanga e leo fies fu ko sanga e fo mai fies fu ko sanga e fa ya onga ai le so fa apa po so fa pa langi e kere ke ska vali ai kasiar kau sanga nga sa we e kau apu ma e piki pe ke sa ke fasimang ai lua taxi wa va ku lua pe wa lua piki apu ku mar farki wa ka o ma ku po lo wa o e maro ku maro fanga o fiala options ya ma tu mai ma fo angala ya e fa ngo fia foi la na ka ko va ya como se sila ku sa mo o tangata yo ku le ya ma mo vinga le isa o fa ya onga o fo mai o leo ku lo wa lo fa nga tu o ya o tangata kiuki o kanga ka fa nga ruenga le layer malo ai sea le anga e kasi ala u fasi pepa isa ku le e kasi are fasi pepa isa ku le ova a ri mala u fasi pepa ku le le aso
kai inga kai kalar ka wo ka mai fasi pepa ya kai kala war ka war nganga uso ore nganga fa isai fa ngai a ka ur pepa kala or pepa selau lima su senge or pepa lima su kala iyo pepa dua kala pe kala di maku se fa ngale language nga ole fai ngo fie ya a ole value sa o nga me ye fa ka ole ala ringo la tala le utu fa ye tu le ato a kango fa ka u me ka u isa mo wai i nga ngana le ole me ore polo var ole polo var isa mo ko kiki ya kala mai kas 1 gram fo ile ko kiki ya wai 0.8 ya a kango la fa ka ole ringo fa mtala a tango la ia le ai ka ele saranga ma kango fai fa fasi pepa ma kango mo wai au fasi pepa se fubu o nga kango lola ia lea fa kau ka se lau ka la ile fasi pepa isa kas ku sai ka la ile pepa ile ngana le wa afe ka la le kupe ke maua a fa pela o le nga alu ngei au mai le polo varu le por kalama kasi isau kama le ya po se kanga kama sangi le nga fa kau mai ya o ile kurse lau ka la pe fase lau for example o nga saula ia ko vai ai fa ka wai ma wai pe pa se fu kusa afe kala ave ese la ia o le pidi le nga aru au mai ai kala fu mai ai pe kurse lau pe fase lau ai kokoia ya o le porofiki o mo se la pe lima se la fo e ti pensar kanga ka le ke aru e au mai ai le ne o tango fa ka inga war o foringa i o le esa le alenga fa ingo ole ice por crack por ale methamphetamine e por pi por la lava e amaya le fasi poloka le sila mai ai fa ka inga alu la amai fasi poloka la pe afeka la ki amai ai ma fainga e sa nguki fa fasi pe pala iki ia e koikiki lua se furu de koru se furu fasi pe pa fa pe ke mau poloka la le kasi faira e afeka la nga aru au mai ai e sa ko nguki ma fa fasi pe pa e fa ka ka se lau ka la and let's say nga mau ai pe pa koru se furu fa ka nga le ata ulo fa e kolu afi o nga aru le ave lau le fa ingo e lan to le ngana o turn in nga aru le ave la ia lau turn in le ka nga ka nga fa ka mai e afeka la e lua afe le mele ke ua ia a day alu mai le aso e lua afe but that's a small money compare le au piktila sie ko kongo sa mo la wa ya o le ala le wingo lo fam talang e fa fefea nga ko fi fa ya onga e fa fefea nga ko fi fo mai e lua vai aso ai ngari saulo pe ngale lua se la e mo e fa fefea nga ko fi leo pe afa pe nga uma le lua vai aso e saulo pe mai i fo mai fa ka inga pe ko se la kipi lau nupi fa kipi lau long kipi si au pe mengi kipi nga me kipi e o mai ngale fiku se furu ka la pe nga se varu se furu me baba ole me mo nga ko inga me sa ko langa ole ka ke e tatau fo ina o mai tanga tai e fa mala malama le mai le tu langa le fa ngo me ya awa fisiri hanga i ka mama ki nga ai se ai ko pe ai ka nga kai me ia le wo ka ngo ka break up ia o ka mai fika si o te fa ya kwai langa lo te tau mo fa ya fa nga ia vai nga la ti tau fa ma blama ai a ko fa fonga sa mo o me ia mau ai leo mare official q ke makauku po on malai valele ai value street value le ka ngofila ko we ka mai ma fa kusa le kau e o ngo mau ai pe afa pe hitile au ora kele po le public por community ile kule ingo le isa kelele fa mai silia ku ma le miliona silia ku ma le 2 miliona e wa sila ali ako fa pe ngai e kele fa inga ruenga o lau kupe mau ora masinga le isa le ye limas fuafi o le har ma fuanga la ko fialo ki fa inga ruenga
O ai le kanga kavalea I lalo lai koe fialu koe whenga pe. Le o luti tala no atu o vaenga I. Ma fuanga lai a lea wa makua I ugu e o oi kua I whaingangu. E o oi kua I. E iei ngu o mafio anga. Wa control e makai, au makai. Kasi ia kanga kalai makua I fe le lei ma ova I mea iari ako. Ia, o se tama I faa whaingo fienga renga ore vaenga lea I faa pia baita ngata wei. Ia ore se mea maku ia la mo wai ngi mau kupe ke kele ngi isa. Ia. Tato wor malolonga. Ol manga ia lo fa manga ia fa manga lo mangingo lele ya kung fu mamlama ia ngai ka maku fo ia ma fo de sisla me samo. Ai le ave se la var siri ka wa. La mo ko inga loka ia leo ia ko fa. O pisiri kere anga ai se ame wale lenga kaloka ko isi ala me wale ngale loka alanga io le se kula fongo le mo wale le o le mo ko aso kula fongo si le kunga nga kere akulo lo le fia ke le po fia ia wala kala se lau ia kamaki ia wo loka mele ai le loka ko fa le sitting lenga la ko mele fa le atawa o le isi vaenga I te tau foi ona sila ia ta tele I ole malolonga. E fia ngi o so whainga ngā whaikakala I le awari ia. Longa lua. E fia ngi la kupe ngā kokongi ai I le la ngā rue ngā whaikala. Lea ngai le kau ngofie li a kaua. E le kau ngofie lo le avea oe maso upu whaikala. Pe avea ma oe matangata ia ke ngofo liki kua. E ke le lau kokongi e mauari. Ele ngā risau o se kangaka fusi oe makisi rou ala fau, makisi rou muriuru, ma ave wha alancho e ke le aku lalau kupe ngai lo kupe aisi au vaenga I e tilas. Le anga fo yo leo o oe mata, o oe kalinga, o oe maka, o oe le isu, o oe le ngupu, o le kangaka lea, I ko kongor makanga ruenga o leo. Kusa o lae ula mai anga aisa ma wha akau mai. A o lai ai o ngā maka, o lai ai ngā camera I kongor makanga ruenga. O I e ka kaunga maku wa isu e lo lokoa. Le leanga o le mea lenga whai e la wari ia. E lenga o se whai kala. E lenga o se whai tala le a tau leanga. O su whai inga I e whai. It takes months and days and weeks. E kau ma fau ma kera le information. Ia imagine oi, whakaikainga. E fia kupera ma lo. Ngā lui operations ka whao ngai leo. E monitor ai. Movement o fai ngā whaakaunga ma mea uma. Lenga ele oso leo pe me foi le ngā ora usa fale kwa. O ia kule officiale a kaua o mailo e pu e mai. O mailo e pu e mai Mr. Falai la le ula I fea. La ukiva ele oso fa pe ngā whainga operations a leo. It's costly. It's a lot of cost to taxpayers. Yeah, ma le ola fo, ma soi fo leo. Lenga. O lo winga na le leino o fai atu e se lo fa ngoa me lenga fai e vangi ma le wadi ia. Ele ai ma se la ko popole le ola. Ele ikea I ka mau a inga, ele ikea I kupe le ku lenga whaahalu I le operation a koa. Ai ngofo kau. Le winga ngā lea leino o whai atu, ele se mea le leile mea lenga whai. E ka kaunga maku aso e su ele lei ai tongi le whare pui pui. Ole vaenga pole seka le la amakang kakua nga iei. Poli ngama le fo iei involve ma vaenga le koenga lokanga I ko whare. Yeah, well, who knows? Ele se lau sa wanga walanga a fai o le mafuanga lea e vai e ai le sila de melea. Yeah, o le lau ki fai aku. Ua fia langi ke ukusi ana wadi ia whapenge de ba fia. Ua fia ngi ke ukusi ua maua ingi oso fai nga fai ka kala mua ai. Ai le maua la ua. Ala mo len koenga loka. E se a fia nga vaenga le ia ma le longe ko whae len koenga loka. Ia, na ufaya tu whapena. O te taua, na sila tutoa. Ia, and the amount of information laengo ngofo le lei makama ia. Ia, le aka oko le maliwa pengi a minga lenga maliwa I whasko uka. But, le aka oko, o le whesit, ngā liki e se sila information lea. Ngā liki e se sila information lea. Ia, ora ngā. Le winga la nao la te tala. A ua fiangi kupe. Ua fiangi kupe ua. Ia ngā kongua. Ngā uma ngā rua leo sifa inga. Vili la uri ia. O e se roa ngabo aku.
ia nga uma wa sao mai o piki mai la ko kong pa ai ta to le mele le o ia ala ka alo mai o yo lo isi leo yo ku mai ma ta ton ma longa a foi mai ma longa ia Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. ngona tu lo si fonga fa mole ali o ma wa tu lo si fonga fa mole lava ele o lo ngona tele atu ya le o longa mai ia na fa tu ala ngona tu io tai o fia wala anga le fa ngi fa sa longa fo le paisi se si la fia me o yai Mr Fly ele ko mo ria ko ia fia le fa ka le wa ki roko mai ka ko fo wa mo
wa lenga FC mai ke po ko foi mai ngu silo fa ke ele ele ko foi mai ai o ka o ka ko ka nga foi le a siaka i fengele le ngu sila le onga wo ko la nga ele maka upu ele ka kaunga suspend onga ku faula ia le lo ia ko fa e ka kaunga suspend ku yen ku kunga sangi ia so balele ave ese passport pale loka a ia fese ku kunga awainge ia manite le wa oinga lo la vai faila pero ka wanga le ko fa popo ku le ka fa so fo ia le wa fa fa le wa fio mai fa fungu o ko mo nga ia wa lenga nga su e mai fa ku le so le ko fo mai ia va tai yoi ai fa tai ngoi lo wa ia le o sauma fa manga ku mai le ma mo ma ngalo la nga le wa sauma le ma toninga ioi na wo le vai le nga maka pokala me moli mai ole ka vale umi la to ngota vale umi ya foi i mo le mosi ia ngala ka balanga nga modi mai ngi o vatulo ia wa mangalo la nga fe ro ya ma velta o folta to ninga ba ngi ba mo fa mo mole e size 3XL ia foi mongo ai 3XL foi mongo ai tu ta polexa fa mo mole ia malo se po mia fa no ia po le tato sponsor le Jevic restaurant and catering ia i me pone Australia po Mr. Falai malo se po mia ia fi ne vai ngale fi fatalo fatu le paia man mamalo so tato watu no mai mo fa fonga mai le tato po kalame o le tauta iae ne vai ngale fiafi ia me se foi fatalo fa man fa felio ia ona tofi tato te ma langi o tal fa auto so se tu le lalulangi ia tapo io tato faiva ia tato fe ngai ia le sailinga malo awale tau singa o tato wainga ia fatalo fatu fa to la sunga le atawa ia me se o le pule ia fui mono ia fatalo fa to i to fa ia asiata le vai malai le na o fa longo mai lava ni afia fio tau saili ai malo so yo la yo ko saili oi le na su e mai oi e su ale ato o le asa usile sila baile atawa e la kama leo wa fia kasi lua ko lu fa lima so te malo America fo ka o kule le fto Ola vai aku mako mai kau aku wa lose weight wa pa ngo salo pe 5 paunga nga 5 kilo nga wa pa wai ya yo okay after ai o Mr. Fly ko anga fai mo le alo langa kama e foringa Iran te sira fiale ya ta wa pe orena e ta sa no va ngale wal 5 kilo wa lusi le to file vai malaya siata e te sira fia oe mai manatu e sele fatu nga ka angulu e pe e kangi ke lo poni me foi nga mafu nga lusi o ngole mai manatu ele le ya pe mai mangaku ya hana ai le anga mai mangaku se simbe e anda o melo ke asiaka mele ke mai ka ko le mo ke mai ka ko oranga ava wa fenga ke pe fa fengi fengo pe ava ka mai ki fo nga ia o le kai ko rua le ku ka fa o le kai ko rua fa penga na ava ai ka wa nga ra ko ma ga ia alo ba le ava Mohammed ole polenga le na le au te tau fo tu pe ia i le so ba tu le ia i lo le le matua tu le fia Donald Trump i Iran va ila lau si kai fa Iran i ke wa manga ia o se America wala ngai nei te o mo e tu ma u talu o no le tu lo si kai fo fa ai pein o fa tu ya o report po e foi na yata na va tu se tai bitu mai lunga e anai e maka ukia le feilo inga atina matabaita ma le sunga ya Mr. Falai e no foi atu o lua ma o lua ya ma tu vasa o lua pinga nga fa pu no e tamaita i o la tu ofusipa
o le lo ia o le lo ia ma nae fui mono peina lomi nga lomi ki nga a o Mr. Falai nga fea mo ka mo solo e fafinge nga po Maka ugia. iyo e wigana na le tu vai tu ai i ka karange e maka ukia foi fainga le tanga dana po li ia si vai sau no nga fa o foi tu sai foi o leva no le mo fa mo tau mai ia ta pena foi mo vas foi to foi atu Asiata male whaafonga mai pa ia male mamanu so tātou watunu. O le whato au taritonu. Ina ua o tu vai mai I lau whanua o Amerika. E me se tātou whamoe moere na whatinua na pō. I loa nganga o le fia. Sorry, e se ngaru lue whaatasi o tangata. Mai le tala le sa o whanongo ai. O I nei le vaenga le tateo mai. E le tō tele. Ai e maofa lo loto ana po ina ua lau le au whaingo se le ni sa mau ana po. E lata I le valu se fulu wafe Amerika le tupi. Ai o le mata ino le whaamoe na iana po. E se le tau pati mai o isi whaala potopotonga mai isi stete ese o Amerika. No inga si atai fōringa mai e se fo le lango le nei vaenga le tu la I mosa mo lo ine e si fo la to lango wa ana le lango ina to isi stete ia mara to fofuanga ai longa e mai na va nga lango fa mo le po ana po moni ma fa maoni e se fe veli a taua malaka ma mai ia le maftanga matai uta ole sau mai uta nga I le drive mai po se mea ole valui tu la pea ia ai le ifa vai ai le fato au ese tona la tai au o mai Las Vegas o isi o le maftanga Vegas o mai St. George drive uma mai malanga mai la lo LA pe tu la mare afa e mai ai nei ia male hano no ele sel sa udanga mare tu mai le nganga tonu le na le na mato malanga mare tu sangan te nei male pulenga le Blue TV male tato o fasala la e tau mafai introduce ia le fu ale nei mo le ua I taimi se kau kosinga mai kanga kawai e le to tele ni tangata fu I le community anga I nei fu ai e tele to na ilalo I Merino Valley mai si pitonu a orunga le I nei Victorville pe e tau le to tele ai pe tai lan ponpo ia o esa kuka te vai sau kala I lau kuka nga po vai ai asiata e mai se fo I le a taua male whaafonga mai o le mamalu so tātou watunu. O le vaenga mua le na ofisili e le komiti no o tau nu uma whaata atia po kalama o le aso atoa na nafi. Sa ofisili le mafutanga. E fia se au whai o le tātou tike ua umon whaatau. Ia o le talai ova mai le fase lau le tike. Ai asiata na po wa le sa e le maua le ona o esa iluma. I le taimi sa au iai tua. E ova ma le ono se lau tātou ipu sa alu ana po. Ia ua kuka fo I wata fiu e kuka. Ia ua uma tātou tā pena penanga sa iai. Ai lei ma hea uma ia tangata. A ola uwa ai fo ia na po I naiti nā mata mai ta ile na mātou ngalu lue whaatasi. O le tasi o le loto. O le ngalu lue whaatasi. A ua po le alo usau. Ai le ai ma se vaenga le ngalu lue whaatasi. E whainga tāra ngā luenga. O le ara fo ilia na e vai e ina mafu ona o wo atu le pito I luma. Ona sa iai lo whaatutuanga. I ti nāmata mai tai, mai la tau sa mātou ngā lue whaatasi le po ana po. Mana ia la. Le tau e neu whaksili mo le Mr. Falailanga leo tue maori tātou taimi. E ni na iau kisili. Ole si murmuri a se wakumola lo mga kua. Ole vaenga le ia leo kwa lango inga le meia Victorville lenga waila ko lango ia me se fongi se famunga mai le malo e so songi mka upule ole vaenga fo le kasi la valenga malanga mai ngai felo marka ko parmia mo le lango mka upule o longo inga la fo lenga mai o se mafukanga po se organization wa ele famunga ngai le ngaka le malo Amerika ala mai le meia le malo sa mo ala kurka ko palmia o fifiang sidi ngai mai kawa
Mori fa mau ni lau so nonga li atawa. E lo foi nai mori mau le tatou foi au fenga luenga ina ma le fionga le dipuru. O mai foi na feilo ai le fionga le meia. O se ole mafuanga na special ai le mafutanga le. Ai wish if up there foi le kongeki ai si mafutanga na ila tou meia foi. Ya. O lo winga fa matalanga. Ole e pe ole ivi tu le a tulo. O le backbone lea o le whaalangolango ma le tutu o le tūlai mo Samoa le mafutanga le nei Presidente nei le fionga ia Lomatia e di sala ma le ia me se fo te fono ia aloi ma le so alo ma le matu komiti o le winga whamitalanga e matua ia mai le langolango su ia le whale la lengo whail wha moe moe anu po o le whale ta alo le hō te le stasi o kolisi mau alunga i nei ia ena tau ala mai uma ono ni so o tanga le lei mai anga ile meia male o winga fo fa mitana o fai ngo fia yo ko ngeki anga ile malo o mai le sau no anga le na sau no ile parmia o mai a fo yo no fei lo ile fio ngale meia mal parmia ya o uma na ave ia ile vala o dia mo le fa fonga mai fo ila ale pa ia o sa mo o e pa au i nei Victorville ma San Bernardino County o leo mai a ona talia le le fionga le palimia le vala au lia le komiti le nei mo la na sisi nga fua ia yunia so lu furtasi o le wingo le fa lau telenga o umana mai eri sa unoanga al palimia o atu tala fe aunga mataimi a io al palimia e le opisi fofuanga fa al malo e fio mai ai a fa pe o atu le taimi leanga o yungi fo ile fua Samoa o tu le taimi le na o lai e ia vaenga tu no ai le fionga le parimia e mauti no le fio mai o se sui o le manu o pulana ia marisau no ngana le fionga le parimia sa fa o le meia ia le foi lau fa ilo nei le komiti so mo to tele la o tatou ia mo le masino yuni le foi o toe manlanga mai ai fa nai ia e sa we kukar fa mo mo io e me se la singa fu o le bingo for famtanga wala vei marka malo ko komiki vai ka ku wa fosie fo finger or komiki fosie ku falai fa mai a mai la falai mista falai a mai e fai ma na le pau ha le tama le to se mai ina ia morning fa ma oni le tato wa informations le felo inga le fionga pal mia ma le meia e na malanga toi ma le fionga president ia ma le avka vale nga na ku mai io o poricada meia ia wa umalana paso a foi o le a o le tatala ina tu le ano fale a to o le la felo inga ona se taimi lava sau no ia ila fionga le palmia lava ia le nga ia isi vaenga o tala noanga o ava no ai ma fai ona so so ne atu Samoa ma se foi o malo e lua o winga la fa metalanga la talo lo per vaenga na se taimi a fe isi sau noanga palmia ia na por kala mi fa nga solo ai na paule vaenga ia ma fai ona o fa ilo atu ona sa o ia pa o foi ole fa fo tu al committee ua io e mai ia le fionga le palmia e malanga mai le sui le oia ia e malanga mai lava po sui palmia po sesio o minister cabinet e fai masui o le malo i le sisi nga fu alea ia amu ia foi la ka ko we ngai Victorville ma tatou io o le fa tu mulia ia le la to e le a ami mai la fala i sa we kuka ia o le wa ami mai fala i sa e fa fia fa pito io e serva inga le la mai ka mal ka fa fonga la li eto lo no winga e paule me fai ta ua ma fui mono ka ko paul me ko fai nga ore ai ka ke e ala usu de breakfast lunch dinner fa ko a o ilo le o e ru fala i MC Asi atar vai nga le pe o le fa ai lo le tatu si singa fu ia unia o le tatu committee fo ile se committee to hotel ya ale te fa longo a dor vai aso se fa mai sa fa mani longo vai nga le se taimi fo i fa la hotel o no le taimi a dor vai aso faita to kirkiti o le taimi de nei e se fulu lua au kirkiti ia wa mai on so te mai a wai ai wa valu au ia wa umon fai mai ala to wa le stala le wingo fa metala ngai a bata tatala ile so sa lua sumartasi fa nga solo lo kirkiti e fai le stadium le sa fai mo fo to sangan te nei
na sila fia anai ma ia a opo o afiafi uma stage ngai ko Kongo Stadium e a matai fa fianga e iai fo ile po e fa fia i tam pese o le fo o le avala aulia le tato wa o le mo fa longo va fai kala ku a leo te fa longo atu e tau mo fai le vainga e tato ma vainga e fiso ka ipe ma fai nga mo se mo ka mo fui le Josh tatofi e saua ye usu sana pesi ai mai se le alo ya spawn breezy wa o Missouri fo ia e o mai fa fia e le fa ma ia la ka penga a Victor Violeta pena ia Mr. Falai ia mi se for fa fo mai ia ono tato taimi ia le taua ia la ma fa mai atu se matalon la foto la ia le nei fa mo mai o rum ka ko fa ma vai ko ia ia Falai vai sau nona ia mi se fo io fa tele il tato Jevika sponsor ia o te lol taimi ne la fa inga taimi ne ia vai sau nona fa uno tato proclame on fa umatule ia faftai asiata mo le amanoa fa au mo fa no mo ni vanga na fiafi ia me se fo ile anganga fia ma le anganga faftai ia o ile tinafo le ainga mata maiti o fa amuri mai faftai tapua o le ua mai male manuia le fa mo sama malanga mai male to fa ia asiata i nei California chaso nei vai yaso le ia se si fa mo ngai lua ma fa mo lo tutoi ai o le nganga fia ma le nganga faftai e se le va ainga o va ai nei i Amerika ia e mese fo yo lewa ma tau mai ia i se mafutanga to ala Haiti ai ngalu lue fa tasi tangata loto ngatasi po le ase me mafai na lato fai uma le nei afiafi ia e momoli le nganga faftai tele ainga ma wo mai mo mai so se aso e tu ina tu ile live Mr. Falai nungo vate te momoli le nganga faftai lo to tapua inga ia e mese fo yo nai mato aingo fa fonga mai i sili sa vai o satu paitea o manono sa fa to alfanga ma lole tapua e mo i lava o leo te malanga mai vaenga ia o tau ave pea ia suafa o tatu ainga pe ona tau fa alangilangi fo i le to fa ia asiata ai ele mai an manga luenga ai mate mana nia pe la o to talo ina ia mafai ona mato e tu lau ele i fanua e me se foi o ainga o fa muni mai ai mai a Mr. Falai fa manu ia tele le ali ile neva ia so fi au manga luenga o fe ngai ai ia fa manu ia ngale ali to no tato ainga e me se le sunga le atawa ia male ule silio tato kampania blue faftai tele molo wa vanoa neva ngala fiafi ai o lo tatala pe le tato fale ainga le Jevik Island Taste i Grand Burn ia lo yaile ma keti ro fata uina temine se ia tapunia ile tulai e iva nei la fiafi ma fa lava set ia faftai faftai ia we go fa mo ia wa tofo fo i America mi se la tone e Victorville ia wo fo mal fia e wi e ile tamiti no mai so oi o na po le atona so e mai an po tamiti na kia le atawa fa ia asiaka si fa ko ia Mr. Fry fa mingi gor fa konga kwa le mama na malong fa ko yang karing fa ngi ia se yo so singa fa konga fa singa fa konga ke ro fa mai ainga ma malo au pito paka fetai atu motolu malo to fetau laki o fa atu pea ele pasamos mai au ia kuria vai fa ko ese ako se ko rua au ale e kuria u pe wa ora ku merenga mun muria wa o ki fa ko nga kamale ka ia aro fatela tu fa tele ali atau o la fia taiao ia tu fa tau no funta tu proclame pe ona masia ia te lole amai o i Bay Area la Hotel San Francisco ia mate aso lulu tatu barbecue na San Francisco le la curiosi the sauce is coming yes the barbecue sauce is coming to you ile aso lulu ia tatu filo ia ia ai bule vanga le fiafi a lofa tele tu bo ile atau a lofa tu le fionga fa longa ia me se vo tatu ofisa
tātou toi whairoa I sui fō mai manuia mo lea Manuia fiafi fō. Samoa. Pasi. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, Maroa ia connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.